Modula stulo unku. Mgcini sihlalo imvu. Mvu asigusha. Igusha. Modula stulo unku. Mgcini sihlalo imvu. Modula stulo gusha. Igusha. Modula stulo unku. Mgcini sihlalo igusha. Modula stulo unku. Mgcini sihlalo igusha. Kantine ke tlo unkutlwa hantle. Ndithi namhlanje undive kakuhle. Jwale o ntse re gusha yena ntse ke re unku. Yo akho. Ka lora le mpha tšhelete ene le teng e ngata wa tseba toro. Re thabetse bona maphuthego a ka. Hai. Ponela. Thank you so much. Let's tshwara tiki bana beso. Batle monna ke re o mlahlile. O khutletse. A sa batla khutlela. Wa batla. A batla o khutlela. O mientse ya kana monna. O motho ba tai. Ke lo re le mpha tšhelete bana beso. Batho ba holo ke nang di space setting ke tsana batho ba tsena ditulo mo ke ya mpele mang ba ise bona ka ke mo ratang ba sa re ya tswa kup that's ngwanaka I love you so much I don't eat when I think about you nkgono le kae o na le monna re tla buisana o tla nkgono wa ka are my favorite people kana go tsebela kae Kwana no go rapella wa letswele o motla ka mosadi tsoe he batho ba modimo he mosadi o motle Tate moruti. hey I'm my favorite Zwakeza Shapo Madali how are you my Bobby don't eat. Thank you so much. Thank you so much, Morato. Modimo le bless. Shona na we na leti. Sho ahle. Batho modimo tlang he le pheta tse toro ya ka ke bone. Thank you Miss Kat. Bana ka bana motho sa mpha tšhelete. O tsebe o kwatile because ha se motho ya motle ke batho ba babi. So batho ba babi mo ba bitter. Thank you, Miss Kat. God bless you. God bless you, Miss Kat. God bless you. Thank you, Manana. Thank you, my girlfriend. What's up? Sharp one or ma. What's up, man? Thank you, Miss Kat. Oh, Manana. What's up, Muratua? Manana, Amutsunyana. Oh, my favorite. Ke wena ke batla tlo le ruta ka moghathala ne a go re moghathala ba khathetseng ba na le moghathalo mongata fela ka gore o ka nyahama ke moma phamisa letso ke la iketsa betere phamisa ska phamisetsa ka pelong le se hodimo le khathetse ke le sina le banna Bazana le khathetse ke le sina le banna ba khathetse phamisa motso ke le boa gore ba khathetse khathaling a manga phamitse ka dipelo motso ke wa shebile ona o se khathetse ke South Africa samao ye Nigeria. Thank you Miss Kat. Now thank you Miss Kat. God bless you. God bless you, Daddy. My favorite, Mupute Waka. Oh, grand. Kamita Kilibala Pilu Yaka Yanyarua Kamita Agilibala Pero
kgathetseng tloeng ke lefe molaetsa wa mokgathala ba kgathetseng phamisa matsoho ba kgathetseng hape ba kgathetseng no se ka ba tshaba le nna ke le nna mokgathala o nshapile o kila utlwa gore kgathale gore utlwe gore le a o rapela ga o iqete le ntata rona maodimong ga o iqete o felela bohobeng mona ga o re fela gore fe bohobe o se re tate modimo bone ke lekile ba kgathetseng. And on a serious note, Lena, I think I'm on that situation. I think situation season. Obute kata uma acknowledge ya sebeletsa ngo kae morao man phama morao mo wena e tlang ke a o hlompha hlentate hore ebe wa ema wa sebeletsa ka ra kereke ya hao modimo o blessa haholo ga lo tsamaya kereke jwale hore ebe o eme wa sebeletsa ke a o hlompha ntate batho ba hana o sebeletsa ka ra dikereke ke bo ma Jeffro ke bo ma Bishopo ke bo apostol ntho tse hana o sebeletsa ha ba ashare ha ba batlo kena di groupung ha ba batlo etsa next le ka kereke le ha ja fa mona ha batlo next ha batle gore ka ro jepe gore ha o tse borwela ka re ja fa ha ja ife di committing hayo di group utiking le bitana ntho ya lona ya mafelo ga go di be membership ha bayo kurmara nna ke tseba wela kae batho ba kgathetseng le nna ke wela moo o tseba mokgathala o rutlo gore hei o kgathetse ma mistake ya batho ba kgathetseng wa tseba kefe ba bang ba dula shakes ko bone hle monna o phuthe wa ka protocol ya ka hai man ke thabile hle monna yo maphutha wa ka ke wa bone na ledi kana ka man ke bone bo mang ke le bone mabi wena he ko rata galo le teng moabi a isala mpha tšhelete la sa tle kerekeng gore moabi wena o jane ke le mosadi ne ke tlo o dumela o ne tlo ba crush ya ka wena baeti modimo le bless the only thing ya mokgathala ntate tate shepherd o ka dula fatshe le nna ke kgathetse fapane ke na le utlwa gore ke kgathetse ke utlwa gore ke kgathetse and then ke utlwa moya wa ka o wele la bona moya ha o wele jwala ka di-golfo tsena tsa makhalate tse ba di dropile o fumane ebile sa tsebe le o tsamaya hantle la di bona mos di-golfo tse tsa makhalate tse dropiweng o bile o sa tsebe le o feta pothole bone le nna moya wa ka o fihla moo kapa ke re o mono ha ke tsebe wa bona now the next time le mpatlele pulpit hle ke batla ke nne ke eme mo ite nka dime yona ka speed and then bala buka ya Baahlodi chapter 6 mpitse pulpit mare be ngwane sa ke nata o le shota fela go pentiwa le penta pepe go Baahlodi chapter 6 Baahlodi Judges chapter not 16 bazana Little bazana verse 4 Kamorao humona Samson chapter 16 verse 4 Kamorao
ho mona Samsone a ratana le mosadi e mong ya phelang ka kgohlong ya soreke ne lebitso la hae e ne e le Delila ne mahosana a Bafilisti a fihla ho mosadi eo mme a re ho yena mo qeke mme o fumane hore matla ana a hae a maholo a tswa ho kae le hore re ka mo hlola jwang hore re tle re tsebe ho mo tlama re mo fokodise ke go ba theole sound ya o itlise tlase re mo fokodise ne re mo etse jwa mazana ke go ba repeating re mo etse jwa iseng re mo fokofise e bazana elona le bua ntho ke sa e buang ke a utla re mo fokofise a ke a tsho jwalo re mo fokodise ka English yo ke re ke After this, Samson fell in love with a woman named Delilah, who lived in the valley of Sorek. The 5 Philistine kings went to her and said, "Trick Samson into telling you why he is so strong and how we can overpower him, tie him up, and make him helpless." ka translation e nngwe re ya ha o maphosa amphohle mona go tshepile kana wa bona a ke tlo rera bazwana a ke tswele re ke tlo bua ke tlo le motivate I'm not sure ke tlo preacher I'm sure ke tlo le motivate e re ngwana ka translation e nngwe mphohle mona tlo baby e re We want to tie him up in order to torture him. e nngwe e re Judges chapter 16 verse 4. Eh. After that, he fell in love with a woman in the valley of Sorek, whose name was Delilah. mamela ngwana to ke go paska ba la jwalo o batla o re utlwisa re wena o kene sekolo sa ka tropong se le ke o kene sa location o ba le o kwa etse le wena man bazalwane seo se a qabanya bazalwane maleke re le dimpintshi so ba re qabanya ha ba rate he ngwana le yena ska bala ha monate le yena after this Samson and it's like you know that after this bana ba batla o rutlisa hore he motho a ska re tina ka sekgowa se fluent bala he o songadile Ki kry-ile ntate. oh e re Ki 16 verse 4. eh Later he fell in love with a woman named Delilah, living in the Sorek valley. Verse 5. The Philistine leaders approached her, saying, "See if you can seduce him and get him to show the secret of his incredible strength, and find out how we can overpower him and tie him up so he can't do anything. We will all give you 1,100 shekels of silver each." mamela bazalwane every person you are strong you become a target emolemo motho ya strong when you are strong thapelo when you are strong dintho ntse o batla ho di fihlela digolong tsa hao when o le strong sekolong when o le ambitious kana ambitious ke nka sotho a drinking how drink wetsa o le lehala o le o push lehala okay o batla ho fihlela dintho thank you mama every person ya pushang bophelo you become a target you become a target e mong le e mong re ba di-target jwang bazana when o checka mona Samson was very anointed ha re tlwele anointed but o nana le matla a mang a hlotseng le a hopola bazana Samson o nana le matla a mang a hlotseng
Now, ba Philistine ke ba dula fatshe ba mo sheba ba re mara, there is no way this man a ka ba le matla makana-kana. Ya ba Samson from that day o fetwa eng? Target. Ke kopa o pheta ntho e nkileng ka le hopotsa yona. Ka tsatsi le leng ke fihla motheo Pilinomi ho entswe e ne le women and children what 16 days of activity. Activism. Oh, yona ntho e. Ke ane ya tlhekefetso ya children and wife and woman. Nthuseng ka sekgowa se leketleng. E bitswa ntho eo. Matsatsi ana ntho a ketikwang a abuse ya basadi le bana. E bitswang? Ha le tsebe e bitswang lona mare le kene sekolo kae? E bitswa 16 of what? 16 days of activism. I could get well and telling you that you're not going to get up. Now, how you feel like you know me? I was also a guest speaker, but Babua here, but Babua, gradually, Hukopani, but Bayala, ba abuse it to him, ba rape, ba abuse it to him, ba shapuing, Kibanabona, Habali, Walua. Then Lena Motor FMN company the stakeholders thingata. But the leader, the head is a group 4, the head ya Pilinomi, head ya Kai, Manko na institution. It was big, who between the head is a maponisa in. So Lena was one of the speaker. So mon about once about la puli. I'm abuser. And raper. But basale ke be ke phamisa le kana kwano bo phame nna ke bitso re ke tlo bua le nna as a speaker ne then a ke fitla ke ba jwetsa re no le nna ke wela mono batho ba kileng ba abuse mosadi ending ali abusive ai ka ba mamela hantle jwale ka le mamela tje ka re nna ne ke le abuser e kgolo o mana o bona ba motho ana robetse pela ho mo sabile a tswile e bile o phaphame bana ba phaphame jwalo ai ke bua ka re no le nna also I was also an abuser mo lenyalo laka ne ke lwana le mosadi wa ka but e ne le nnete ne re lwana physical fight in jwale ke re ho bona but after everything se re lwanne re rwakana e le mawe e lwena mau e gamors lwena gamor satan lwena na ne re lwana le mosadi wa ka ne re lwana guys you my ex-wife ne re lwana outcome then ke re ho batho bana the day modimana re ho nna ke tsamaye ke lo sheba listing because ne ke ntse list ya dintho tse ke batlang go di achieve bophelong baka ne ke ngotse ke bile ka moka moreng yaka so ha ke feta mo Greek mona ke ntse ke dula Freedom Square that time so ha ke feta mo Greek something said to me go and check your list or until frustrated le o lisang ke party ya listina I drove ka fihla ka imisa koloi ka thewa ke la ne ke la strato ke nwa jwala ke feba ha ke tla re ke ipolaya jwale this time ka baka la mathata ke le miserable now ke ngotse list ya dintho tse ke batlang go di achieve bophelong baka e dutse tsena ka kamoreng yaka ke dutse ke Freedom Square so remember ke miserable re ya lwana le mosadi wa ka re betsana physical fight my ex-wife and then re a rwakana re a lwana re etsa every day until something said to me se ke no jwale flat se ke tawa jwale ke a lwana ke opela ke tso reka hamore cash build ke tlo thuba ditafole betsa tafole papatlana ke re ke thuba tile ha ke shapa ntse re qing ke sa kgathala ke
ke hema ke phumula kutla mosadi wa ka re a jwale so hlolile jwale wa bona mohlane ke fihla ke tauwe a ra jwale so hlole wa itloa jwale tsena wa itlontlola bona jwang ke tau ene ka re go tsene ke tauwe ka baka la hae ne ke batla o mmontsha gore ha ke ratang ka tawa nna ke batla o mmontsha ke batla mo utlwisa bohloko ke batla mo utlwisa bohloko ka botawa ene nagana ke utlwisa bohloko motho ka botawa maro tawa nna ntho tse re di etsang a re utlwile bohloko very miserable basalam very miserable and then I drove to my house and then ke fihla ke kena ka tlong ke ya listing ke fihla ke ema tsena listing ke bala dintho tse ke di ngotseng tse ke di batlang koloi eng kaofela di ne di le 5 dintho tse ne ke di batla ho ntate Modimo. So something said to me, November, ntho frustrating le o lisang e teng listing na izake shaba everything em frustrating as a part ya list but Satan o yentse eng o tsibile ene nkile ka le ruta ntho Satan o etsa so ba zamang le lona batjha le mameng o etsa so ke kopa seleke o tla kwa apara kere ke batla etsa so okay nka kubo ntho le laphile le holo moruti tlo kwa tshela morao mo ipate ka mora seleke ka tlasa laphileo kapa yena ha ipata wena ema morao mo tlo honna o tla ma start ka batata se tsa ka mora moruti ipate ka mora e tlela laphi tlo re senyetsa nako ntho ha o so e rwetse tse o se le bohloko te la hlala kwa now ipate ka mora moruti most of the time Satan wetsa so when you are a dreamer kapa a hard worker kapa somebody who's ambitious somebody about to fihlela ditoro most of the time Satan ha tle ka boyena hlaha moruti tlo Satan ha tle so abare ke nna Satan I'm going to frustrate you a etse jwalo next jam wa bana Satan like some matle tse maro kgetlwana na kopa mo buella a re matle ha ke matle le nna mare this time ke batla ke mo buella ha hona mohlang a tlang straight ba fihla re ke nna diabolos ke tlile ke tlo frustrate wa tseba ka mo tshela ka letswai ha bohloko wa tseba ka mo tshela ka letswai ngwana ka o ka mo tshela o ratsa mai now most of the time number 2 Satan ha tle a tshwere di problem tse a di tlisa di le visible di bonahala ha etse jwalo Satan ha tle ka di problem o di bona tse no everything wa e hide ke tsa ke re today ke batla motivate everything wa etsa jwang wa e hide because le ena wa etsa jwang wa e hide le ena wa etsa jwang wa e hide wa ipata Satan and every time leading to wa di tlisang ho rona wa etsa jwang wa di hide wa di pata now most of the time ka be ya dintho most of the time o tla so ipate hangata runa re etsa so o tla bona o sia dikefe a mosweu o nka o mo kenya pelong ya hao o mo kenya bophelong ba hao kanti ha tsamaye a le mong Can I repeat this? Keep it happen. When Samsoni ari abona Delila amona le motle ali dikefe ali jwang Samsoni ntwana sa tsebe gore Delila ha tle ali mo Samsoni o na le ba Philista ba ipatileng ho Delila. Come on. Ara utlwane le utlwile
Bafilista ba hlotse o tla go Samson straight, but ba fumana Delila, ba re Delila re thusa, rona re kgone ho fihlella Samson, but wena ka re thusa, ma rona re tla ipata. Mohlang said Samson and Aro Delila, my skirt, my love, my baby. That was the day. Mohlang Samson and kan Delila amutlisa bophelo ba in le downfall ya Samson. Ba tsana ke kopa le jotsa nnete. Abana dintho tse ding tse re kgathaditseng no, es re dutse mona, re itse re kgathetse le nna ke wela mo. A se mokgathalo e tletseng normal. But o shebe there are things tse teng. So there are people who are tliseng bophelong bao ba creatileng mokgathala o a wa itlela le mpa le panya fela ntshebe wa ile tshwareile ka re le aloya ntshebe ha wa itlela mokgathala o ha wa itlela if o ka dula fatshe wa nahana gore mara hantle ke kgathaditswe keng o tlo sheba gore o kgathaditswe keng. There are things tseo di invite-ileng tse teng bophelong bao ba bang ke mojolo ka se lona o tla o train wa le dumella ka dipelong eo mojolo lenyalo le na le di-probleme le lwane le tseba mojolo lona sebedisa jwang ye mojolo ba sebedisa o botsa dutseng pela hao mo shebe ha ka mana tlodisa mahlo mojolo wa sebedisa lenyalo kaofela dintho tsena kaofela tsona because of ntho ke tlo ruteng e telelenyana ke kopa ke khate ba tsona. Now Samsoni a invite Delila bophelong bae kanti a tsebe hore o ipitseditse downfall because Delila hatle a le mong o tla le Bafilista ba ipatile ka mora Delila e reng amen Dr. November. That is number one. Now thank you modimo a re ho nna sheba listika fumana ntho e frustrating a hiyo. And then wa ba le ntho e reng mohlang o ka tlosa mahlo a hao ntho tsena tse o frustrating wa khutlisetsa mahlo a hao listing ya dintho tse o batlang ho di fihlella because dintho tsohle tse o frustrating ha di yo listing. Now why Satan a tlisitse dintho tse o frustrating Satan o lwantshana le list ena hore dintho tsena tse listing yona ska di achieve. A le nkutlo o ska etsa mang o ska di achieve. Lona batho bohle ba nang le ditoro, lona batho bohle ba batlang ho ya somewhere ka bophelo, lona bana ba sekolo, lona batho ba nang le ditoro ba nang le dikolo, ke kopa ke le thuse tsatsena. If modimo a sa le thuse le tsebe hore once o le a dreamer, o le ambitious, o na le dintho tse batlang ho di fihlella, you will the problem tsa hao ke tse hlotseng. And if we prepare le tsona hona jwale toro tseno tsa o tlo di phela ka kelello, but ha o tlo di phela, you are not going to achieve them. O tlo di phela ka kelello. Hona le batho today ba dutse mona everything a neng a batla o iphela le a neng a batla o achieve e feletse kelello because a ile a dumela di frustration le di challenges hore di qeteletse di etsa jwang di mo fokodisa. O tla ba Filista ba reng ho Delila ba re Delila re thuse re batla o tseba hore ka mo etsa a be weak jwang. The only thing re batlang gore Samson a be jwang a be weak, and that is the only thing yo Satana etsa. The only thing yo Satana batlang o ibona ka maphelo a rona, the only thing yo ba loyi, the only thing yo the enemy tsa rona di batlang o ibona ka maphelo a rona gore fela ba bone really weak. Your friends they are hona le ba khotsi ba batlang o bona le weak felletse mo, and ba bang ba bona ha se ha ba tsebe o tshela le bona o qoqa le bona batho ba bang ke di enemy tsa hao. There are people bazalwana ba o ileng di enemy tsa rona. There are people ba o ileng di enemy tsa rona ba batlang go bona re felletse mona mo releng teng ka bo madimabe.
Are we still together, bazalwane? Ering amen. Now, batla ho Delila. Now, ke batla ho le bontsha ntho ena bazalwane. Re tlo sheba mekgathala hore mekgathala ya fapana. Ho na le mekgathala e different. Samsoni bane ba re ba batla mo etsa hore a be jwang weak. Ering amen bazalwane. Jwale ha re shebe strategy se batlo sebedisa mo etsa be weak. Verse number 15. Verse number 15 iring. Yaba Delila o re o ka re o nthata jwang empa pelo ya hao e se ho nna. O mphoqile ka makgetlo ana a mararo. Mme ha o so ka umplella hore na matla ana a hao a maholo a tswa kae. Ne? Verse number 16. Ka letsatsi le leng a nna a phela ho mmotsa mme a mo qophella. Samsoni a fela pelo ho eneng eka o tla shwa. Ke kopa re bale ka Sotho sa kgale. From 15 verse 15 le 16 ka Sotho sa kgale. Ay. Mama, kwena no go rapela last week. Mike ya. Ona le Mike, ba mo iseditse Mike house. Mama, ke anwa cancer. Cancer e kae? Pinyana fe. Kunupa ni fedile. O setse net enyenyane. Enyane. Ai Ka to nnete le tswelela ka kileng. le right. Kana no tshwantse lo gaola le le tswele. Ka November a ke re tse ke tlo tsamaya chemo. Ba tla be ba bona hore ha o sa na nix ka mona. Mbale 16. Delila a re Ha re tlalo 15 Delila a re ho yena. o ka bolela jwang hore wa nthata? A the pelo ya hao ha e ho nna. Bona e se e le la boraro o ntshomileng. Mme ha o iso ho mpolelle mo matla a maholo a hao a tswang teng. 16. Ya re ha ntse a mo tshwenya ka dipolelo. Ya re ha ntse mo tshwenya ka dipolelo tsa hae ka matsatsi ohle. Tsa Delila ka matsatsi ohle A ntse a mo hlodiya. a ntse mo rasetsa Pelo ya Samsoni ya kgathala le ho isa lefung. tsa mo dula fatshe mama. Ai mama bala monate ma. Ke bobeke ya bobedi o tla kere ke Mario you are so active. Modimo o hlonola fatshe. O shebe he batho ba dikereke ba kwata o fitla kerekeng ya bona ba dutse ba kwata o hlo itukise. Ba kwata batho ba dikereke ba dutse mare ba sa batlo o sebetsa ha o ka qala wa sebeletsa ke kopa o sebeletse ka pelo ya ka ofela ke a o hlompha I respect you mama. Delila a etsa jwang a kgathala a etsa jwang bazalwana Samson a etsa jwang a kgathala Samson a etsa jwang a kgathala ha re shebeng Samson o kgathaditswe ke ntho e matleke simple thing ena e lona ba pholoswa kapa bana ba modimo le sa iminding mpotseng ke le jwetse ke nya le sa iminding ya le mind ho lwana 24 hours malapeng a lona le manyalong a lona ha le mind o bua everyday le a lwana le robala le kwatelane le etsa eng le lwana le bana le dula le omanya bana le miserable dintwa tsena tsa melomo verbal fights le ka dinka hanyane but di na le energy le strength dinka energy le strength ntho tseo ke go ba leng kutle bazalana
wa tseba ha ne ke dula le dathini a dula ka ne ke mo jwetsa ka re ngwanaka e ke sa tlong o etsa ke o nna le wena ka tlong ya ka jareteng ya ka re bentse re tloloana ke re tlo tsamaya ka speed batla plek moradi wa ka ra tsamaya because ne ra ke re ke bua le yena o mmone a sa batle o understanda e ka re jwale e ya tabeng ya gore jwale tshwantse re bue ke ra hamba kae mabahambe ke re mabahambe ke bolela moradi wa ka ke re mabahambe ka mo eletsa ha monate jwa ka re ngwanaka ke batla o qale life ya ho mara ne ke mo tibeka ka style ke re ngwanaka ke batla o qale life ya hao kore o ske wa dula fatshe kore bophelo ba bo ske ba ema tsa mo ipatlela plek ngwanaka ke mo tibeka ka style ke re mabahambe itse re no o tlo tsamaya papa ke thotse plek e ka seke ka thaba ke re ngwana ka kota ka re ngwana ka tla ntse tsa o shotang ka mo fa dintho tsa di shotang ka re mabahambe a hamba ene mplele mahamba yono ke e ne se hore fela ke batla lo qala bophelo ba taba sa avoiding taba hore ke tlo dula le motho ye hore nna le yana re tshwantse re ne re bue a nke strength saka because nna ke a tseba scripture se ke a tseba guys the arguments lona ba ka ra manyalo mo ho lwanwang lona ba ka ra di relationship ba o le lwanang le di family tsa lona le dula le lwana dintwa tsena le hoja di se physically di le verbally but di na le energy yeo dinka energy dinka strength dinka focus di affect so much ka bophelo ba hao. That is so much on ke bua pela ntate mna nka bele khale kinyetse ka bele khale kinyetse but ha ke ka kena mojolong le motho because a re la tsaba go qala mojolong fedile ntho ena re lori la isa sebetsa qala mojolong then le jole le tlo kena le nyalo ha ke ka bona ka rona every time a re bua rutlwana every time argument in andi dlalba tsona nna ke nana ka di argument ke di entse auswaka nna le my ex wife wa pele ne re a jwa utlwa ka na ina tloko mantsibua o fihlela the following day o senka bo 4 bo 5 o'clock o se ke la a jwa le bosiu wena le tswa argument ya bosiu o le mapona lona la tseba bo e o satan lona o satan ona le tswa di argument tsa mapona lona bo 12 o'clock bosiu le thewa bethe o thewa bethe ga o rena o mapona lona la tseba argument ya bo le tseba argument ya masiu ha isa re lwana but let me tell you something nkile ka demonstrate ntena ke kopa ditulo tse pedi ke kopa stulo se ngwanaka listen ke kopa o tle kwan protocol nka stulo sa that c'est soir so ngile ka le ruta ntho ka re life thanking the tanyana life ya rona etse this is the life bophelo ba rona thanking the tlo ena ke ditoro tsa rona ena ke eng ditoro tsa rona toro ya motho e phethatswa ke eng ke effort ye o ikenyang torong ya hao ke go ba pheta your efforts ye o ikenyang kae to your torong effort ke fe is to push re pusha itoro but now here's the problem so I be look one select here's the problem re etsa so re pusha itoro tsa rona be re lwana ona na ke o batla wena o sata le wena o batla ke mamela wena le wena tswa mo gona le wena o sata le wena le wena go krelo no dula botshabelo we tsalang ka toro ke go ba ipheta we tsalang ka toro now tlo go jwetsa we tsalang
we take our energy, we invest in motunya. Lena nke ya hai, I invest. And that energy and the strength, tsena tsontse le changeana ka tsona. Eno untanga energy ya ka lena ke nka ya re a trainana. What's why yetsa? We need that energy, we need that strength for ditoro tsa rona. Ke mang ya nkutlwa mara? That is why, that is why, if you want to achieve your dream, if you want to go somewhere, dintotsa halona, tsa maulenta ta le di family ska iken. And the mau ha tla wena rona ka batho ba ntata uri mama ye. Mpele ke kopa o ipela la ka lenyalo le mathata lo. Wena dilana tsa hao le ba jwetsa batswadi ba lona mama hle ke ska nkimetsa sentse ke ikemisetse o ya wa kroa tswa rentse ke batla nyalo ka tsatsi lele so ke tla lo dilana le tsaka kwa because dintwa tsa batswadi ba rona di frustration once o qala o ba in ho tsona tlokwane moruti tlo le stula sa here is the challenge kana mahare here is the problem Luena, o santse emetse tlo pusha tsa hao. Wena, tshetsela mora. Wena santse emetse ke tsa hao ditoro. O emetse ke tsa hao. Poto tsa letsa, tloela tsa hao. Tlo kene dipakeng tsa rona. Ha re push. Ha, wena tloela. Ha re kotile. O sata. Wena o sata. Ska mamela mama hao. Sheba, mama hao. Sheba, mama hao. Ke satan ngwanaka. Ngwanaka, mama hao. Ska ba mo mamela. Ngwanaka. Mutloel. Ke a tsala ko patala sekolo. Wow. Wetsa langa wena. You are part ya batho ba lwanang. Wena o soka etsa jwang o soka qala tsa hao. And here's the problem now. Wabana ntse re etsa let's say ke mosadi wa ka ke monna hae le wena you are involved ina le ntwe etsang ho wena it's going to affect you mentally to an extent le mohlang o so tshwanela ho phusha tsa hao ditoro o so lemetsa re tlweleng Mamela, if monna wa feba wa o sukudisa and le tsatsi le ntse ba frustrated ha isa le yana wrong ko ena problem if bana ba ba tawa ba tsama busiu ba rata banna ba rata basadi ba taba ba tsuba ba etsang and if dintho tseno di frustrate o sure bana ba ba sa le wrong ko ena ya wrong if tatsilena dintho tsa halona tsa sa changing tsa sena le mogore di ka change batho o qetile bo batla o dilana le tsona wena maro ntse o bona ha di tlo change dintho tse ha e sa le wena ha e sa le tsona tse ro kwena problem mautwa o tawa ka gogotho ya hae o tawa ntata o tawa ka gogotho ya hae le kena ka botawong ba bontata lona bo mmalona ha e sore le batla bontata lona ka le batla bo mmalona ha haleluya wa le dia mahlo dealing le di problem unga energy unga strength and that strength and that energy why hloka for ditoro tsa hao that is why basalana a ke rata family ya ka kaofela ka pelo ka kaofela I love my family ke ba rata botshabelo man ke ba rata ka pelo ka kaofela but I protect myself a so bone maqhotsa ratana o dila a ratang o dilana le di issues jwala ka bana ba botshabelo ha o fihla man o tlo tori tse ntsha ba betsa di new release ubani wathi
ubani wathi, nobani wata, what, nobani wata. I love my family, but I don't want to be part of those problems. No. Why? Because it's parile in energy yaka. Haliya utla basana. Utla hate now. Irenga ben Dr. November. Now, Samson, Delila, aqeta Samson ka din ka mantswe ka o bua. Ha nna ke tsebe le kgona jwang ene le a kgona fumana ka ra relationship ya motho le tseba le makwatelana a etsang hello na le tsebe makwatelana la le kwatelane be le shera di ka more kapa boya di sofe o le robala sofe o hlabile le nkokana sofe o kwatetse motho ye monga robetse ka more wa tsa o etsana o ntse o hlabile le nkokwana o ntse o phetho o ntse re he mara ke ipotsa satane why ana re so le yana ntse ipotsa le nna le yana ka ipotsa mara why mos o la ipotsa when o so ngadile o nahana o robetse ka moreng e nngwe ba tudula o ntse o lwana o kelelo ya o ya sebetsa overtime o re mara why ana re why ya etsa tjena. It's also training, also training. And if today, because ke batla dilana le megathala ene e re nang le yona tsatsing. Because you know what is painful? When all about to khathetse and ka bomadi mai ba bomba lona o khathetse ka it's too early o ka khathala because also be le nix also fihlele le kota ya ditoro tsa hao le half ya ditoro tsa hao. It's too early. It's too early. It's too early. I'm going to show you but the system you just say we are going there. Samson, to cut the story short, Samson ablela Delila dinete irenga membazalang ayetwa I tell you, I'm nete. Bala verse number 18. Hari balaka sutu satatine. 18. Adelila abonaure umleletse niti yohle. Aroma mangosa we abita mahosana aba flista arkajeno tohong hobano umpleletse niti. Jwale mahosana aba flista ata huyena. Ankile chelete. Verse number 19. Delila asika Samsoni amrobatsa irenga men bazalane amyetsa jwang ha ke utlele re e senga morobala ye modimoka luna mar ke utla tele amrobala ke re amrobala ke tse de sels amrobatsa ake ribia ka fela yeta amrobatsa ameta mosana amrobatsa a ribia ka fela la uketela ameta so amrobatsa ne yaba o bitsa monna e mong mme eo a beola hloho a beola dithapo tse supileng tsa moriri o hlohong ya Samson. Jwale Delila a qala ho etsa jwang ho hlokofatsa Samson hobane o ne a felletswe ke eng o ne a felletswe ke batsana e ka re ka e bala le ka English ke 19. Delilah lured Samson to sleep in her lap and then called a man who cut off Samson's 7 locks of hair. Then she began to torment him, for he had lost his strength. Yo. Because he did what? He lost his strength. Okay. Ebere, verse number 21. Pa Filista ba mo tshwara, ba mo honya mahlo, ba mo thewelela gasa, ba mo tlama ka mahlahlela a lithosi, mme mosebetsi wa hae chankane ya iba wa ho sila ka lelwala. The Philistines captured him and put his eyes out. They took him to Gaza, chained him with bronze chain,
and put him to work, grinding at the mill in the Ke prison. kopa le ntjhebeng bazalwane, ntjhebeng kaofela. Here is the problem ya mokhathala hape. Mokhathala doesn't affect the strength only. Next. Bazalwane lona ba reng ha le kgathetse be le nyama, be le dula. Do you know that hona le batho ba bileng ba kgathala ho tla kerekeng? Ba bang ba worse ho feta pele ha na ntse a tswela pele le ntate Modimo. Guys, batho hona le batho ba seng ba le worse. Kore bophelo ba bo khutletse morao. E mong na lla re kopana ntho molong somewhere. Alla dikeledi a re ntate Moruti e le mme a re se ke nwa jwala, I don't know it. A re koloi ya monna ka e robeile. Re tsamaya ka maoto a ra miserable le monna ka. Hona le batho ba worse. Why? Because people they don't understand mokhathala o mong o sebetsa eng. Ha re shebe mona o yentseng. Tlo kwa Samson. So now here's the thing. But Philist, but the below Bagasi Samson next, clone that him. Bagasi next. Babata to Munkela dinto, Babata to Muslota dinto to Analizo. Marabatibu Muslota Solanka and strength, Li Inish. Ali Utune Abahon, but Philist about the below Hartokona Muslota, Rabata Muslota Murir, Rabata Muslota Mat. Rabata mushota everything analion, but aritokona mushota solanga anali strength. Harim khatat, so that ritmo mushota everything ha khatit. Alingu tumasalam. Delila atiba. The only way ba Philista baka khona honka dintho tsa Samson is when Samson a tswa a khatet. Ba ra re mo qale pele re mo draine. Because yona ntho tse re batlang ho dinka ho yena. Hona le dintho tseo baloi ba di batlang ho wena. Baloi ba batla bana ba hao, baloi ba batla lenyalo la hao, baloi ba batla business ya hao, baloi ba batla success ya hao, baloi people are after you. And ba tseba hore ha ba tlo kgona so lanka o le tjena. So the only way ko etsa jwa ba o drain ka eng. Samson o na sa tseba hore mokhathala ona ha se just a normal mokhathala, but ke mokhathala o ba Philista ba tlo mo sebedisang ho monkela ntho tseo anang le tsona. Ba Philista bana ba batla mo khathetsa because bana ba batla etsa jwang ho monkela dintho tseo a etsa jwang anang le tsona. Ya pele ho entertainer mokhathala ka nako tse ding very dangerous entertainer mokhathala, especially mokhathala o etsang hore o khathala o fihlela so sa batle next o tlo mothara ka sa batla next kutla se sa batle ho ya kerekeng, kutla se sa batle ho rapela, kutla se sa batle ho bala bible, kutla se sa batle ke na energy ya o thewela, ha ke na energy ya o tswa ke business nyaka o kotsi. Mekhathala e meng ke e tlo re hlothang dintho tseo re nang le tsona. Samson o na sa tsebe mokhathala ona o tlo etsa hore a lose dintho tseo a nang le tsona. E reng amen Dr. Lefem? Thank you that. E reng amen. Number 1 re na le mokhathala o etsang jwang o nkelang dintho ke go ba o iphetha re na le mokhathala o re nkelang dintho. That is why re tshwantse re be careful mokhathala o tlang ho wena ko e tlo etsang eng. And o tlo bona jwa mokhathala o nkelang dintho wena o se fihle stageng sa utlwa sa batlo etsa next, wa bona o se fihle stageng sa o sa batlo etsa next, o hlolehe le go lwanela dintho tsa hao o tsebe jwale o fedile ka wena. If o so fihle stageng sa o hloleha to fight for your own thing,
Number 2, bukeng ya Samuel wa pele chapter 17. Chapter 30. Samuel wa pele chapter 30. Samuel wa pele chapter 30. Ere ka letsatsi chapter 30 verse 1. Ere ka letsatsi la boraro ha Dafita le banna ba hae ba fihla Zikilagi ba fumana ba Amaleke ba futuetse nahe e ka borwa le motse wa Zikilagi bana ba o ripitlile bana ba ripitlile motse o wa Zikilagi ba o tšhisitse ka mollo ba hapile bana ba hapile basadi ba moo empa ba sa bolaya motho e bang ke ya moholo kapa ke ya monyenyane bane ba hapile ba ile ka bona. Bana ba hapile ba ile ka bona. Verse number 3. Ha Dafita le banna ba hae ba fihla motseng ba fumana o tšhisitswe ka mollo. Bafilista ba ere basadi ba bona le barra ba bona le baradi ba bona ba ne ba bankile e le bathopua ne. Dafita le banna bao a neng a ena le bona ha ba bona hona ba lla haholo ho fihlela ba kgathala ke ho lla. Mamela ya kitsa ke re ke kopa le thusa. Tatsi lena kitsa ke re ke kopa. Ha ke tsebe ke motivate ka pa ke etsang. Ho fihlela ba Dafita ba etsa jwang ba kgathala ke ho etsang ke ho lla. Ho fihlela ba etsa jwang ba sona ba kgathala. Now, do you know that hona le batho ba sa kgathaleng ko ho lla le complain? Kopa o iphetha. Do you know that hona le batho ba sa kgathaleng ke ho lla le ko complain? Wena isa le lla non stop. O ha isa le lla wena. And people they don't understand. Babana dintho tsena tse re complainang ka tsona tse re di release every time you complain wetsa eng wetsa wena o dula o sa thaba a tse dintho tse nyane ntho tse le tsona di na le di utswa strength le energy. Ndo complaina ka dintho tse sa tlo mo change, you are just wasting your time. Nchebe mazana. Everybody hona le batho ba sa minding o complaina ka ntho and now you know this thing it won't change. Ijwalo. But today you're still complaining and crying. And you don't stop. When? Now talk with you can underestimate about complaining. We can underestimate it. But let me tell you something. Leona inka strength. Leona inka energy. Udula sataba, you complain. Every day you are complaining. I've learned something, Bazaran. Anything eki feeling uri yana yona tlo jana kwa yaka ntho ngwe le ngwe eki feeling uri this thing yona tlo jana kwa ka. And number 2 it nkutsetsa khotso. It doesn't matter ke rata o le kae mina le ha ika ba motho a ke kgathalo re ko rata o le kae but ha ke bona ka re tlo bapala strength and sanka nna ke thokolositsa gale nna tsane di salele ke kwa letswai tsano di swaka no nna ke thokolositsa ntse o reng o betha tsene di ra hore o betsa ka stompo bere o to betha mina ka to betha part nna ke operate ka system ya di thokolotsa gale e se tsena tse swaka tse tsa hona jwale tse lele ka nka matswai o tswa thokolositsane tse reng ho timme mona na le thokolosi e mo qakileng a lata kereke ya hae mapostola ba tla ka diaparo ba re ba tlolela ka posto thokolosi ba fihla ba bina thokolosi ya ho mga yona re hey mama ba bantu ngiyabathanda bangichaza thokolosi ya botsa mga yona o bathatha phila engiyabathanda thokolosi ya kena dresselo le na ke a le tlohella ba lata mosetsisa mosetae
ba fihla ba kena masesisitse ba qhoma ba re ke Chokolasa ra ya ana ba nhlanyisa ba ngenzela ino ayise ba nhlanyisa a re bana ba nketsa lerata ba ebile ke batle di kofi tsena tsa bona le ditee tlanke le tlohelle le tlankwatele e ringa mem anything bomme bonkgono ntho engwe le engwe bana baka ntho engwe le engwe batho ba TikTok Facebook ke kopa le nkutlwe ntho engwe le engwe e o kekeng wa e change the more o lla ka yona o complain ka yona ha ya dul ina le ntho e etsa it affect your strength affect your energy affect your confidence your focus so many things tse bang affected hona le ntho tse ke sa batle ba tsona o bona nna hona le lenyalo le ke tswileng ho lona not because ke sa le batle ne ke le batla ka pele ka kaofela but I had to ke tswa ke ba le isenna the relationship tena ke bona re ke rata relationship yena mara ke bona ka re yena yona e tlo ndraina yona in drainer I need to protect myself because why Bible re na ba babedi ba ka tsamaisana tsela e lengwe ba sa dumellana na ha o kgonahale it's impossible ha o kgonahale including le bana ba ka le a tseba including le bana ba ka ha once bana ba ka ba frustrate ke tswa bona nomsa moradi wa ka e ke mo ratang nomsa a ntsugudisa ba nwa yana le molemo ngwana ntho monna hae nene ke tlabe ke founela ke hopola ntho ngwana nomsa mfounela Papa, nomsa ke ena wa lwana le molemo ba rwakana mona bona ke re ke etseng he ke go bogale mena nomsa ka nka phone nomsa he ba enka dropi ka tsoga bona le bona ka ithobala hote molemo mo shapila ke tsebe nomsa o lemetse tswa madi ka re mo bitsetsa ambulance ka hlaba lenkokwane haka because le betha ka ke a China letsetsa bo Oxford le bo Elleries ke tsena tsetsa le skela roba la mnate now nabazalana Moabi I don't waste my time nene nomsamfonela papa ke nka thuthu tsaka ke a tsamaya hle ke kopa kilo di beya ka man mo restaurant dintho tsa hao teng eng ke re ngwana ka tsamo di beya nene ka bra matsatsi a 4-5 kutla o thugutlelana le monna ba ratana papa ka re nka be ke le kae a le ngutli nka be ke le kae nka be ke imetse ke di problem tsa nomsa ke tsamaya ka tsona ntse ke re ngwana ka wa sekula nka be ke le mathateng kamera 3 days 4 days ke a ba le maratong ana a di lavidavi nka be ke le kae wa tsane ke ikimeditse ka be ke le kae a ona ntho ke kena next nka o advise na go advise ke ka bona o tsukudisa ke tswa wena my younger sister Thandi ne ke mo advice ang phoqa anqaka aya haya lo aya uswa ka fika create ditori nna ke batla o etsa nna ke batla montsha ka tlong ke batla o etsang itsa ke bona ntshukudisa ka re tswing of the get out some of you li imetswe you are tired and ka bomadi madi o imetswe le ke dintho tse sa o tlamang and tse tlang ne tse tlong ka strength sa o le energy ya hao dingile strength ya o le energy ya hao le imetswe bana ba le imetswe so much le imetswe that is why today you are so tired you are so hopeless you feel like ka ruka ipela ba bang le shotelo fela ke mafinita ke le shebile le no ene le tlise di ID tsa lona ke le ngodise ke le insure ba bang ke bona ka re ke tla ja ka lona mo batho imetswe ena le leshema ho na le bomme ba imetsweng o imetswe ke mathata bana ba hao bana ba baka ha o mmotsa mama bana ba baka e mo 40 mama o imetswe ke ngwana wa dilemo tse 40 e ka ro ka re mama man hlaphohelwa mama hlaphohelwa ke
ke ntho ena ona le baruti ba reng ba le rapela ba le wa tla bohloko dihlomo ba tenwa ke tsona tse a re pha. Guys, I don't care whether it's a relationship ya motho mo ratang, I don't care whether it's a marriage. Le lenyalo nna ine re ha se ke bona lenyalo le yang duba la pele ling duba ke lla ka mo bitsa my ex-wife le yena nomsa ne sentse dula freedom ska ka mo bitsa ka re tlonkwana ngwana wa ka dula mfasa ka re ntho ka re ho my ex-wife ho tla tsatsile na ho sa le mosadi wa ka maro ngwaneso mara ke tlo o hlokomela ka ra will take care ka wena ne ke mo kwatetse ne ke sa hlole ke reka grocery ke sa hlole ke etsa next ka re mara ho kwata sentho ya ka o kile o tla o kwata mara o kwata sentho ya hao o tsama o itlibala ka re ka bua le motho yena eno mo kwatetseng lona le tsebe wa ka o sa tlwaela lona ke ntho tsa lona tseo ko re lona o futa gore difuba di be kana go kwata rona re ka se kgone wa we cannot afford re bana ba sa kgone go kwata rona that is why ke ba miserable ke ba environment ya tense ke ba miserable ke batla la rena le mathata re dile le mathata re fete re etse jwang re thabe. Are we still together, Bazolang? We are about to close. We now sinzinyelwe re imetswe and I said it into to imetseng a sa hauhle a salona le no ha ke bolwa le wena tjena re ya qoqa le no mtsa ka morana go re qoqang ka moradi wa ka batla ke tse bontsa etsa le morao le mkhonyana hae ha ke batle le o tseba khethile o tla bona o tswa jwang mo lona le shotela fela kulo kena dipakeng tsa baradi ba lona le bakgonyana ba lona ka dikobo lona bonkgono ka mogole keneng dintho tsa baradi ba lona le barra ba lona o shotela kulo robala mono o robala dipakeng tsa mogonyana le moradi wa hao lona a ke le tshepi now that is the problem. Now nothing like Nchebe, this is very powerful, very very powerful. Dafita akhatala kohul ne iringame Bible verse number 6 Dafita una tshwenyile haholo banna bane ba batla motlepetsa ka majwe hobane pelo tsa bona di ne di utlwile bohloko monna ka mong a llela baraba hae le baradi ba hae empa Dafita a ikgothatsa ka ho tshepa morena modimo wa hae. Verse number 7 yaba Dafita o re mo priester Abiatar mora wa Amileke a kontlisetse stipe ka ho Abiatar a tlisetsa Dafita stipe jwale Dafita a botsa morena a re na nka phalela bahlasedi bale ebe ke tla ba fumana morena a mo araba a re ba phalele hobane o tla fela o ba fumane o be o ba hlatsise tsohle. Now ke ena hentwe ke batla le mmamele ho yona ntshebeng kaofela o bona bohloko ba Dafita everything yena hore a be le yona na tshwantsa e lwanele ke go ba o ipheta o hanne a sa tlotsitswe bukeng ya Samuel wa pele chapter 17 a sa tlotsitswe e se le morena mara ntho eno yo modimo na sa mo file yona ha ka e thola easy Saul o lelekise Dafita o tlotsitswe chapter 17 chapter 18 Saul a qala mo lelekisa motho a tlotsitswe motho a favoruwe motho a fuweng borena marora a bothole ali utlwe ntho ena e deep ntho e fuweng ke ntate modimo a sa e fuweng ke ntate modimo batho hore a e thole. It was not an easy thing. A sa e fuwe ba sana mara ntho e ke ba ikotsi ma a sa etsa jwang a e fuwe wa bona le ba Israel bana ba lwanela ntho e ba e fuwe kanana modimo na itse o ba file Milken honey modimo itse o ba file but the same thing e ba e fuwe it was not an easy thing to achieve by fihlelle they had to fight for everything ba Philista ba lwanne
Dafita le ena had to fight. Asa fuwe borena. That is why now tsatsina la ke batla le mmamele hore go tloa tsatsineng. Dula hantle. Dula hantle. Dula hantle. Dula hantle. Ska ba dula ka rosasa dula hantle. Dula hantle. Ska dula ka roslepe meremba tsona ska la etsa tjena. Jetsa mothapela o dula hantle. Ko pampe grip ties man himself. Leona yena ngile ka le ruta yona kare you have to know re mofuta o jwang wa motho. Ithute re wena mo o wela kae. O mofuta ya tshwanelang ho lwanela ntho engwe le engwe kapa motho o dintho tsa o ditlang easy na. Ke kwa no tsaka. Jesus name. It's o ke pheta ape. O mofuta o jwang wa motho. Motho a lwanela ntho engwe le engwe kapa motho o dintho tsa ditlang easy. Potla ka hle. Ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth. Ke le botsela o qetela. O mofuta o fe wa motho. O motho o dintho tsa hae di tlang easy kapa motho o tshwantseng o lwanele ntho engwe le engwe. Na ka mo madimabe if o le motho o dintho tsa o di tlang easy, chill. La o ka khathala tsa mo robala. La o ka khathala relax. Mar if o motho ntho engwe le engwe o tshwantse e lwanele tlo go jwetsa ngwana go gae wena o na chance ya go khathala. Ai ke hale ha una chance we. A tsa mo khathala o tlo tshwana le o yetse jwa. Phela phila. Wena le ha o so dutse mona mahetleng mo khathala wa hao ha ona choice. O tlo tshwana la o pushe ka ona. O push. Haleluya. Ke go ba Peter mthena. David una sa fuwe borena batsalwana. David una sa fuwe. But Saul una sa batlo David ntho e fuweng ke ntate modimo a e fihlelle. Saul ona sa batle. O lwantshitse David sa tlotsitswe. Ha bala buka Samuel wa pele chapter 17 verse number 13. Ire moya wa modimo no dutse udima David, but the same person yo modimo a itseng ke mo kgathile. Ho chapter 16 verse 1. David o kgethuwa chapter 16 number 2 chapter 17 David o bontsha bokgoni ba hae ka o hlola Goliath. Batantsa tlotsitswe jwalo a ba improve hore yena o capable. Mar still Saul o hanno modumela hore a be morena. Ale o tla basala. Saul o yentseng. O yentseng. O yentseng basala. Saul o yentseng. O hanno dumela David e be morena. Nna ke wela mo ha ona ntho e tlang easy ho nna. Na ona ntho e tlang easy. Nna ke ena ile nga tshwa jwale ke ntatai o ile ra ntatwa ka ile ra mpona jo ntho e tlo frustrate ntata ka ba mpale a ke so tsebe ke sa ntse ke le ngwana that's why ke sa tsebe ntatwa o mpaleile a ke tsebe le hore ke ena ka po etsala. Nna ke ba lo wele ke ntate a qetile ka rejectwa ke mme wa ka. Tatwa ka mpale mona ke motse bokae a qetile ka rejectwa ke mme wa ka.
That is why every time when I want to achieve something, I always know November. Number 1, trust under Temudim. 4. Number 2, trust away. I ka bona le batho ba tla o thusa ke bonus. O bona o so fihle mo ho itseba hore wena mofuta o jong wa motho. Ntho tsa hao kaofela hore o di achieve o tshwantse o lwane. Ha o so fihle mo o so ka ngwe itseba o tlo relaxa ka nako e wrong ka ntike nako o tshwantse o lwane le dintho tsa wena bo relax. Number 2, o tlo entertaina moghathala. O tlo entertaina moghathala. O tlo entertaina di problem. O tlo di entertaina kaofela dintho tse. And tsena tse jang strength sa o le energy o tlo di entertain. But runa, I'm very tired, bazalwane. I'm very tired. Very, very tired. I'm very, very tired. But I wake up in the morning. I get no choice. I am very, very, very tired. Kore ke khathetse hona. But look at why ke tshwantse ke tsoe. Ka mo madimabe nna, I am this person that tshwantse a lwanele ntho e nngwe le e nngwe. So I cannot choice ya o entertainer moghatala. I cannot choice. A ke na le mme ka kelelong yaka. A ke na le ntate eo ke tshepiseng yena. A ke na batho. Nna o tsebe ke yenwa yo Satana sa batleng le hore le nehele ho nna. Hore o nehele ho nka grace ya ntate Modimo. That is why ona le batho ba hore ha le tshwantse le nehele le shapoe ke matswalo le hlaelwa ke dintho tse jang tjhelete. Because Satan ha ba tlo mpona ke na le eng kapa eng, Satan ne ba tlo mpona. But tlo go jwetsa ntho e nketsa hore ke se ka entertainer moghatala. Ke re I know ora una motho ka nthusa ntle le ntate Modimo. Ha una motho mong a ka nthusa ntle le re nna ke lwane. So that is why every time I need to make sure I uswa ka hore ke boloka energy ya ka, because hauna ha e ka fela hauna motho a tlo nthusang ho ntwanela. No one. Nna ke na batho ba nthusang. It's like o kila bona phone ya we be tletse ka batho. But when you have a problem, o bo scrolla tsena bo sa tsebe hara batho ba na phone la ma. Yes. Phone e tletse bazalwane e tletse. It tletse, but you don't know whom ke ma motho tshotse mo phone. Ane rena re wela batho bana ba hore ha o ya o fika hore motho mo ding ke na le bothata so motho ratwa wa iketsisa wena. Rona re bao ha wa iketsisa tla November tla lo bapala ka nna eng. Therefore, I cannot choice. Ke atla ngwana ka taibu. I cannot choice. I cannot choice. O tlo bona ke na le mathata nna mangata haholo le mathata a lona mo ha ona le motho ke mo tshepetseng ona. That's why ke tla e ka bonna ke mang ape nka motho a ka tlang o tlo nthusa a ena motho ke mo tshepileng. There is nothing e tlang easy ho nna, nothing ho nna bazana na hona niks e tlang easy, nothing. And tlo go jwetse ke entse khotso le ntho. Because I had to study my life, or from the beginning, ke hlakae. Ke shebile bophelo ba ka ka sheba in November. Gore wena le kholo ena ya kholo wena ho nkile mahau a ntate Modimo. Le hore o be le ona le dintho ho nkile mahau a ntate Modimo ruba ona le tsona. So that is why I cannot choice nka ithatela moghatala, I cannot choice. That is why only criticism. I don't have time. What? I don't have time. So, mphe glass sepe. So kwa. Tlatsa metsi. Ke go bo sister ba obedi batla kwa. Ka bo brother ba ithu.
ke tshware moruti kana ke baruti ba babedi sebela kwana metsi ana ska qhalana next a ska qhalana next a ska qhalana next tsamayang le babedi tsamayang a ska qhala o bona yane ya emptynyana o tsamaya monate mari yenwa hana choice o tshwantsa focus runa tlokwa tshwara tsamaya le babedi wa bona ya sa tshwara nix watch o cheat mar bona ya tshwereng o tshwantsa se ka qhalana metsi na o tshwantsa etsa jwang a focus dintho tse ding ho runa that is why re sa utlweng le criticism sometimes that is why re sa come on that is why sometimes Linda, this is my life. It's a must for me to focus. Because if it's a mistake, it's a mistake, it's not a color. Until I think I achieve it, a color. So sometimes it's a focus. That is why when something there are things with entertain. There are things including little familiar how. Sometimes little batswadi ba how. Sometimes little monna wa adieta. Sometimes decide to ke monna wa how kapa bana ba how. Sometimes you need to ignore them for the sake of focus. Kema yang kutlile mar. Ingulule go ingulule I got to focus. Ntaka ya tsaore le entertain dintho tse di tsweng ke bana ba lona dintho tse di tsweng ke di boyfriend di tsweng ke batho go fela you don't have anything you're paying attention on. But if you can have or focus on ditorong tsa hao or pay attention to your dream. How can she but tell what one about rock a for Laker Frida Honan and Kabikilka? If they entertain you to do. Uta but one about rock strata le strata, you know, rock well about one sniff. Come and guy. Focus. Focus. I am so I'm too. Once you understand the Virginia can. Because sometimes some people back out rocking, but criticize. It is because they don't understand your vision. And if when you understand your vision, you cannot do someone to entertain a dinto. It's about personal vision. There's no way. Come on.
You know why re tsofalla tseleng? You know why re tsofalla tseleng? O so fihlile hafunya ditoro tsa hao. Ke mentality wa bana. Ngile ka ruta ka nthena. Ka mokhukhung ka tlase ka ba. Ke re bana tlo conflict. Bana ba so. Ngwana a ka tsamaya le wena tje, bana ba banyane. A tsamaya tje, tsamaya. A tsamaya tsamaya. Ngwana ha bona tlo kwa moruti, o kae? Ngwana ha bona bana ba bang ba emetše. Ngwana o santsa ema baneng ba bang, shebela hona. Ngwana a tsamaya le wena. O santsa ema o bapala le bana ba bang. Tshwantse wa tsamaya. Ha bona something fatshe, o sa dula fatshe. Ma ha re tsamaye. Ha re hape o sa bona hona le nthonyana o sa bila o sa suna motho a sa mo tsebeng. O sa bula matsoho. Ha o sa bula matsoho, o sa batla go bua ke motho a sa mo tsebeng. Tshwantse mo huhle. Because her understanding vision. Now, when you don't have a vision, o ka tsamaya o entertain ntho nngwe le nngwe le tse jang mogathala wa hao. Le tse etsang eng? A ke le utlwe le reng? Le tse etsang jwang? Tse jang mogathala wa hao. He le bua eng batsana? Ke re tse jang eng? Tse jang batsana? Wa tseng why? Le tse etsang eng? Batsana le mamele wa tseba. Wa tsao le mamele. Tse jang matla hao, jwale ke batla le botsa tse jang mogathala le a dumela. I get disappointed. I get disappointed to Shoni. No. Tse jang mogathala wa hao. I'm very disappointed. I'm very disappointed. Nahana ke re tse jang mogathala wa hao lona wa e support-a tse jang mogathala wa ka. Ke ma ya tsamaya ya o tseba taba o tsamaya le ngwana ntsa tsamaya bapalisa hohle mo. Nene o sa jerwe ke motho ya fetang. Nene ho na le ba pholoso ba jwalo. Ba focus on ntho le nngwe, ba fa ntho le nngwe attention. And the thing di fihla di nka strength tsa hao. E seng di ja matla, di itjella, di ja matla di kgawana le wena. That is why re tsofalla tseleng. That is why we are. It's a problem for bana ba modimo ba fihla le ditoro tsa bona, because re entertain ntho nngwe le nngwe. Entertain ya batswadi ba hao, entertain tsa family ya hao, o entertain ntho tsa everything when we entertain everything. O la hluwe, wa hana o dumela o la hluwe. Ntshebeng, le la hluwe, le hana o dumela le la hluwe. Le stoka batho neneng le kena dinthong tsa batho le di stoka ra lona. Le batla motho ba ye ho thuso motho wa re tate thuso ke go ba o lahlele o announce radio go ra ke sa matla. Re a kwala. Re etsa jwang? Ke batla re kwale kae? David Modimo a re ho yena David a tsamaya o lwana. O lwanele dintho tsa hao. David a tsamaya etsang? Why Ntate Modimo a re David a tsamaya o lwanela dintho tseo di nkweng ke ba Amaleki? Because David wena ha hona ntho ya hao e tlotlang easy. David, nothing will come easy for you. Nothing. Go and fight. Le borena bona o butlotse ditso chapter 16. Maro still a wa bothola. Asa butlotse ditso a bofuwe ke Ntate Modimo mara a bofuwe a bothola still. Bana baka ba bang ba lona, that is why sometimes
le tshwanelang ho tswa o seng o hlape ba sa sebetseng emang ka maoto ba sa sebetseng emang ka maoto ba sebetsang ba dutseng fatshe ke tlo batla tjhelete e lona le bangata tse ba sebetsang sho ntshebeng yang ba sa sebetseng ba bang ba lona mesebetsi ya lona e le emetse hore e batla le lwane o tswe o seng o hlape ha o qetile o buya company tso kileng wa applyela ho tsona dumelang le kae ne ke tlo bona manager a kopana le o ka mane ka ofising yana ha o fihla manager gale ke apply this time ke itlisitse some of the things le be le tsona o tla tshwana la o di lwanela nothing will come easy mesebetsi tjhelete eng kaofela tseding ho runa if you are that person ya lwanela ntho engwe le engwe ke kopa o le tlwele o dula hae o zo thola kanjani o hlele khwaneng if you are a fighting person ntho engwe le engwe wena o tshotse o lwanele o bontse robetse wa tsona le ka dula fatshe hona le nako ene se ke tswa ka bo 10 11 o ka botsa seleke ne ke tswa ka bo 10 11 12 one day ke ipotsa ke le ka dikubo maro November hak in o qala letsatsi la ho ka 12 e se le afternoon o nana o tlo etsang ka 12 mara ne se ke na le ntho ena o robala fihlela ke tswa ka bo 12 ya bobedi November ha o so robala fihlela ka bo 12 di ntho tse no di batla o so di fihleletse ka o fela na ba botse bo seleke ke a ke tla ka di plan ke ba founela ke nana re mo Thabantsho ke nana re etseng so ke nana re etseng so ke a ke tla ka di plan because atanona sa batla re ke tswa ke robale ke ile ka ipotsa ile o seng ke re mara ha ke ka bo 12 ha ke robetse November ha o so robetse di ntho tso di hlokang o so di fihlelletse na hona le ba robalang ho fihlela bethe ha o se bile le skoti ha ke sa bua ka remote e tswile dikonopo ha le robale kore o sleep and matter sleeping ka re ka bua ka English sleeping of the o sleeping tablets ka pakeng sleeping you sleep wena mosebetsi wa ko robala mosebetsi wa ko robala fela next ba bang ba nna le bohlalo ka kena ntho ne ke bua le this lady a ntse tsa re mruti ke ntse ke etsa di ntho di short course ke re etsa business management ke business ke di short course ke kena ke etsa research ha sebetse mo botse eno ya dutseng pela o yena mosebetsi wa ikeng o kena TikTokong o tshe bosiu kaofela le letsheare la teng o robale ka 3 hona le show hona le life ke ne ke rata o kena ho yona ya bomono ne ke rata o kena life ya bomono o fihlela ka bo 4 o'clock o se be ke reng wena seleke are you remember be ke reng be ke reng o bore o ka se hlotse e o kena life nyo e ja nako ya hao e bile affecta letsatsi la hao le latelang ba bang le a robala hle o robala ko le no mo so tsore ke boroko ai ko ba ke kwale kereke now here's the problem ntate Modimo ba re ho Dafita tsamai o lo etsa jwang o lo lwanela dintho tsa hao verse number 9 e bere Dafita ka ho Dafita aya le banna ba magolo a tsheletseng mme ba fihla molatswaneng wa besho hore mo ba kgathetseng ba ileng ba sala teng empa Dafita a tswela pele ho ba phallela a ina le banna ba magolo a mane hobane ba magolo a mabedi ba ne ba kgathetse ho ba ileng ba sitwa ho tshela molatswana wa beshore ba be ba sala teng ntshebeng Samson o kgathaditswe ke mang ke Delila
re a kwala bua le nna Samson o kgathetswe ke mang ka eng se le lebetse ka dipuo Samson o kgathetswe ke mang ke Delila ka eng ka dipuo a bua le Samson o fihlela Samson a kgathala that is why ke itse dipuo di-argument dintho makwatelana di eng di a kgathatsa now ha re shebe ba bang ke bana jwale ba kgathatswa ke molatswana ene molatswana ona ba kgone ba dumela hore ba etse jwang ba tsamaye ba lo lwanela dintho tsa bona ntshebeng ye ha ba kgathala ka bobona empa ba kgathaditswe ke molatswana ba be ba sala kae molatswaneng Obana bazalwane, if you always allow mamela if energy ya wa idumela ene tsamaya ba tlo tlo etsala le dintho tse nyana di tlo affect the more unzo draina energy ya hao o draina le dintho tse kana le mohlang o se o qala business dintho tse kana di tlo affect tse nyane le ha o se o qala in ya sekolong ntho tse kana di tlo affect because already energy is gone o se o khathetse now when motho a khathetse o nyahamiswa ke ntho e nngwe le nngwe le etse batho ba tsalang ya hore motho nyahamiswa ke ntho e nngwe le nngwe ha khathetse le etse ba tsalang ha ba tsalang le nkutla mara o nyahamiswa ke ntho e nngwe le e nngwe now ba kgathatswa ke molatswana ke batla re kwa le jwale le nkutla Unto batla wa etsa business tlokwa Unto etsa Ke a study ya ntate Moruti. Ya ntate Moruti. Hape ke etsa business yo deliver ga batho. o etsa Yo deliver ga batho for disasa bonkgono. Yo Bakhetha a o tlo etsa ntho a o tlo etsa modimo ka ba ka mora mosadi ba ka mora mosadi le ba kae Ga ba ngata. le batlang ho ya Ngwana wa Tina. o etsa o tleleng fatshe kapa setulo ko re tshwanetse ke nna ke be nna le kopelang batho setulo Wa Tina. o etsa Ngwana na ntho tsa hae ke mothala ke ena. ke motho a laki Kore o tla ba tsamaya a lokisa bophelo ba hae. Ha bo hore ba fela wa phama ba rona ba ntse ba dutse fatshe. O ntse ba fumana ba dutse mo. Ha fihla ke fihlile nakong ya deliverance ke a tseba rona le ditlatla tse sa tlong understand ntho ena e se le deliverance now ho tlo bua di-spirit ka ra batho ho na le ba tlo buang di-nonsense ba sa understanding deliverance ke right now ha ke sa bua le mosadi ke bua le di-spirit tse ka ho yena o ba le Mark chapter 5 e tla bolela Jesu na bua le di-spirit o ba le chapter 1 verse 22 ya Mark e tla bolela Jesu na bua le di-spirit so ngwanena o etsang ha le batla etseng ngwanena wa re Tina yona. eh O tla ba le di-like re mo kwale ka monana ba rona ba ntse ba dutse fatshe. Haebe o tla ba qala dintho tse ding re mo etela hape bosumi ba ba rapele be re tsamaya ba qeta ho rapela jwalo re tenne ba ne ba tlile kerekeng ka o itlhaua ka dintho tsa diholo wa tshwatla dintho tsa hae tsene re di kentse re nkile le dipenti ra nka dintho tsa hae re kwetse dipenti tsene le dinkile le dikentse kae re di nkile dipenti tsa hae re mo kwetse ra mo kwala ra tsetela le mo mana dula teng re ne re mo kwetse ene mme wa moshimane ona le teng mo re fihlile ra tloa Bloemfontein ga ya qwaqwa ga lefla ga mo kwala ha fihla monana a re ho mme wa hae ha ke batle dintho tse tlo frustrate re nna ke emele bophelo ba dipenti di ka etsa le di se kae yo dipenti tseo a ke re wa fihla wa hlaba mo marumo mo ha o hlaba marumo ka di buleya dintho tseo di dula mo re fihla re le mala no tse ra hlotsa lo hlotsa re lekeile hore November ba ne ngwana o mokhutlitse kerekeng ya hao hobaneng loko la ntho tsa hae yo ahle o dula a fumana no tsona le monna ntse ba tla o monyala hape no
Palo ya bana diphiri mo. So ne le sa batla nyalo hape. Ha tlameha hobaneng? A tlameha ho nyalwa. Hobaneng? A ke re no mo file monna na le tšhelete. Jwale monna re mo nkile. Le mo nkile jwa monna wa hae. A ke re monna teng o rata banana. Re tlise ngwanana bophelong ba hae. Ngwana no a mo sebetsa ka meriana. Ene me ba planang lenyalo ba go tlo ba nyadisa ka leqhala. Molokolle bophelo ba botswele pele. Ga molokolla. Yo hahle. Yo. Lokola le dikoloi ke batla be le dikoloi a phela hantle. Yo November baneng. Molokolle. Sho ene o re tsena o re jalo ngwana wa hae lena wa re tsena man anang le yena. Tswang. 1 2 3. Le atama. Tswang. 1 2 3 kuba. Jesus name. Le kae? O bone batho ba kae? Ke bone bomme ba fo. Wa ba tseba bomme ba fo. Ya ntate moruti. O no lahlehelwa ke di underwear. Ya ntate moruti. Ke la ba le lahle ya Huskies. Ba re bana ba di kentse di holong dintho tsa hao. Le mutle le ba utlwile ka. Ba le bana ba kentse dintho tsa hao. Ke batla seholo se sekolo. Sefe? Mpento hamor. Tuya. Dale plastic. Ta o jwetsa o tlo etsang ka sona. Ba re bana ba nkile dintho tsa hae ba di beile seholong. Ngwana ka business ya o e kae? Tlo kwa. Taba business ya o e kae? E kae? Ha sa sebetsa ntate moruti. Tlo kwa. Business e kae? Ba terminate contract. O qetetse neng kereke? Khale ne ke le teng ka Easter. A re tlele ka o qetetse neng? Ka Valentine ne ke le teng. Mona kereke. Ka Valentine. Before Valentine o qetetse neng? Khale. This lady ke batho bana ba ke buang ka bona kere ha ba tshwanela ho kgathala. Wena o ela batho ba ntseng ke ruta ka bona ha le a tshwanela ho kgathala. Ha re re la o ka kgathala ha wa tshwanela ho entertainer mo kgathala. La o ka ba kgathala wa tshwanela ho entertainer. Ke tse mo kgathala o mongwe etsa eng? Wa Samson o entse gore Samson a etse a lose. Mekgathalo me e re losisa dintho. Vene tsa o di kae? Di pedi e nngwe ntse go beile e nngwe moraka o etsa di delivery after work.
ka mahlong o etsalang wena sefahlego seo ke sa hao Ke sa ka ntate moruti. keng o le mosesanetje ke body ya hao e kapa o lose body Ke lositse ntate moruti. ke la motshwara le bakae le tlo njwetsa le bakae motshware he le bakae le tlo njwetsa le bakae le bakae le tlo njwetsa le bakae le tlo tsamaya ntsha sequtho sena sa lona se ntsheng ntsha sequtho sa lona mahlo ntshang mo phumuleng hohle le se kentse mahlong fela a ke utlwe le re eng le se kentse mahlong fela wa le mo kentse sequtho wa le mo kentse sequtho o etsa o na rateya kae mosebetsing this lady o na ratuwa gore mosebetsing a ratuwa le mientseng le leletsa le mo kentse seqetho mmele wa hae le o itse ka yona o kae ke le botsala go qetela wa le motlodise kereke Nanyahama thomo le ngwa nanyahama a kgathala no bua ka yena vandag le bakae ho yena le bakae ke le botsala go qetela le bakae ba amanang le yena le bakae a le amane le a le next ya hae jwale wa ile entse business ya e terminate contract ya e terminate wa ile entse gore e terminate mo femeng ya ene le ana fela mosadi wa tseba ke gona stepile ine after lefu la monna hae so rona re se hlotse re batla re matla mo ha ka mora family ya ha bona ke yana motho a ne a le betere ke ba terminate contract ya hae o na le batho ba sa tshwanela go etsa jwang o kgathang molokolleng he lokollang bophelo ba hae ka speed molokolleng qetang le tshenyetsa nako tswa 1 2 3 4 5 le tsamaile khubaye auswaka ema ka maoto ke eng o bone batho ba kae ba bangata ho no etsalang ga o tshwanetse o tle kereke Kgathala fela ke utlwe fela gore ke a nyahama and wele se ne ke mmamela every day ha le kena ke utlwe fela ke tlelwa ke mokgathala ke utlwa hai ha ke o tlile le plastic go fe ntho ya hao mekgathala e meng e dangerous Pastor, mekgathala e meng ke etsang jwang ke batlang re lose that's all pen plastic now o etsang o na le business o e etsang
Ha? O etsang? Ke rekisa. Rekisa? Ke rekisa bojwala. Rekisa bojwala. Jwale ke reng ha ko rapela batho ba for business ya hao. Le a re qakeisa wa tseba. Jwale ke rapele business ya hao ke reng? But for Solanka, lokwa hale re twa ke isa lona ka botse jwale business ena ke reng ha ke e rapela ya jwala ke re modimo ka di-customer a ditla wena o etsa business yang wena ausi wa nthetse ntsho ee ha o etse business ha o etse nix o etsang Ile ya wa fela business ya ka. ile yawa Eh ntate moruti. e diwa ke Ha ke tsebe ne o no etsa la eng. o no etsang Ne ke rekisa dijo. o no rekisa dijo Eh ntate moruti. Ile wa after o ketse pleasure. o bo intsha pledge E ne ke qetelle ke ntshitse ntate moruti. jwale wa o sa tla tlo njetsa gore ntho ka mora re etse pledge business ya o ilawa Shepherd ke kopa se kang ashar because ke tlo kwata sefapang ke kopa se ka tlholang ashar a ke tlo dumela gore ntse kodisa because hohle mo ke yang teng tshwantse bo le teng o tsamaya pele ka you are not going to do that se ka nqala hle monna ke a o kopa phamisa matsoho ke la tshwara motho pele lona loko la business ya le tlo loko la kre a ku tlo le re le tlo loko la business ya le yentse Re kwetse. le kwetse jwang Ka meriana. le kwetse ka meriana le yentseng ho ikwala ka meriana Se se meriana. kae Business nyai. kae Business nyai. le tshetse ho kae meriana business ya Tshetse jena. ho kae Re tshetse a nyame fela. a nyahame Eh. le tshetse ho kae ona rekisetsa kae On a rekisetsa strato. be le ya le fihla le tshela moo mo a rekisetsang teng Eh ya. le ba kae Re bangata. le inyae Re baisane ba. ke batla kgutlele businesseng ke batla kgutlele businesseng Wena le mpatle ke ka pele. a re batla kgutlele businesseng so le mo fasitse hape Mufasi. le mo fasitse ka eng hape le mo kentse seqetho le se kentse kae mahlong mo lokolle tshedi ya ke feta businesseng ya wa ke sa e bona o ntse le teng o etsala o so theela vuela Eh ntate moruti. Na ona le mo ke se ke sebetsa teng. Mo ne ntse ke thusa gale. So ile ga ba bula di office ba be ba mpisa ba re ke tlo theoe. Office nya. mare vuela mo seneneng a ke bone caravan ya lona I ba ka sekolong. O e ba ka sekolong. E ska hlola sometimes ya tshela sometimes ha e tshele mara o ntse a theoe. oh tlokwa mo lokolle ke efe ntho tso e etsa e o sokodisang ya bophelo ba hao Ntho ntse go disang ke katleng fela ntate moruti. O sokola wa? Eh. o sokola wa tle Ah ngwana ka mara ke sharp no a ke sa stressa ka ena. o ngwana hao Eh. modimo ka phelo ba tshedi ya bolokologi lona bana ba mo fasitse mo lokolle le tlo mo lokolla kre a ko utlwe le reng Lokolla ntate moruti. wa le mo fasitse Ha ra musa ha re se re mo tloeletse fela. Hobane hona jwale ntho engwe le engwe ya hae e lokile. Re mpa fela re mo leka fela. le ba kae Re babedi. le babedi
Eya, ntate moholo. Molokole. Re mo lokolotse, empa fela re tla fela. O hantle no, ntho engwe le engwe ya hae e lokologile. Tswang. 1, 2, 3, 4. Kuba se ka la hlola le khutla. Tsedi o bone batho ba kae? Ba babedi, ntate moholo. Wa ba tseba? Kana o ne o ruile maoto. Mara a sa le hantle ntate. A sa le hantle. God bless you. Le qetile? Ke batla khutlele business-eng. A tla kgutlela. Le a tsamaya ba tsamaya. Bana ba mo rata, Eh? business ya hae e tsamaya hantle. Business e ne tsamaya hantle. Batho ba mo rata. La etsang? Ga itse gore ba se ke ba mo rata. Molokole. Re qetile. Le a tsamaya. 1, 2, 3. Kuba. Tsedi o tlile le plastic. O bone batho ba kae? Hausi, o bone batho ba kae? Ke bone baisane ba ka ntate moholo. Baisana ba kae? Ba bangata. Ba re business ya bone o ratiwa haholo, di-client di-customer ne di o rata. Ha ba batle o rane business. O batla kgutlela businesseng? Ntate moholo. Ama ka maoto a. Mphe oli. Shebisa matsoho hodimo. In Jesus' name. Business ya hae e kgutlele hape. E kgutle. Ke kgutlisetsa this time. E tlo how re e tlo multiplier. Ke yona. Jesus name. O be fatshe. Fatshe. Kwele fatshe. Mokwae. Ntshebe. Mama, o itse o setse tlotonyane nyane. Business. Tlokwa. Ntate Modimo. Mphe plastic. Re ba o fe yona. Hona le o setse tlotonyane nyane. Mara ha se le be ke kaofela ha ke se actually di pen pele ke sa o pele o ana mpa fela o setse tlotong. This lady ke ne ke mo rapella wa cancer. Batho ba tsheya mane TikTokong. Ba sa tsebe hore ba nahana re a joka re a actor re etsa. Ba re cancer ka se fodise ka kerekeng. Ke yena. Kwala mahlo. Ere lona ba lo bana ba nkentse cancer. Lona ba loi ba ne ba nkentse cancer. So tlo nkeng ene e setse. Tlo nkeng ene e setse. Le tlo entsa. Le tlo entsa. Le tlo entsa. Le tlo entsa kere. Ha go tlo le re. Le bakae ba setse. Ke mo. O salletse. Ke mo man, ke mo. Ke mo mama ha o ke o jwetsitse wa ntena man. Mara ke mo ke tla. Jolo why o santsona le kutulwana ya cancer? Ene le kholo. Jolo why setse eo? Ke tla ntsha November. Intse. O inya mama ha wena. Ke maisano ya ha. Intse. Ha ke sa batla utlwa kutulunyana eo. Intse. Molokole. Iqedile. Ha sa hlalana le cancer. Ha sa hlalana. Tswang. Get out. In Jesus name. In the mighty name of Jesus. Mama, o robaletse mfatshe. Mama, o robaletse mfatshe. Ha ke tsebe ntate moholo. Ha o tsebe. O bona batho ba ka kgetlwele. Ke bone tshidi. La o sa mo tlwelle. O ntse etsa business. Ntate moruti O etsa yang? ntse ke sa tšhelete ntate moruti. O ntse o hirisa tšhelete. Mara e tsamayang. Le yone e ne ya rapellwa.
Oh, o machonisa. O yeno ya rapela business. O qetetse neng o nehela? Hobane ntate na sa sa theole ntate moruti jala ntate a sa thewelo o ntima tšhelete. ne ke emetse ntho sa ka di kopane Ntho tsa o ne di sa kopane. ntate moruti Eng e ne sa kopane? yona tšhelete ntate moruti ne ka dijo ka yona so no tšena fone O na le motho o kileng wa mo fa 20 rand. Because ke bona 20 rand ke tsebo e tsalang ka yona. batho ba hilang tšhelete bona ba na kadima le 20 ngata ba bang 20 le 20 rand e hiriswa. e be le for transport motho Ba kadima for transport. Loko la business ya hae 20 rand le ibeile kae? Le ibeile kae? go mme motho ka wena ka mo Le sa go mme motho o na le a hlo e seng monate a hlanyang a kadima tšhelete ka wena so o etsa go na le o hlanyang a kadima tšhelete ka wena go mme ena a kadima tšhelete ka mang? ka go yena O kadima tšhelete ya hae ka nna. November o mamele O kadima tšhelete ka ra mosadi yo. Go mosadi yo. Then be le etsa be re sebetse le yentseng 20 rand yo. ke tšheketse haka O itšheketse. ya November mara ke kgone motla a ke kgone nix e seng ba fela ba le mosebetsi wa monene ko sentse thotse o mongwe a rapela ke ngonyana Le ba kae ho ya? ba sekoleng sa hae le ba ka kereke ka mona Le ba ka kereke. le ba o rapela kereke Le ba kae ba ka kereke. Le ba kae? Ntlhalosetse fela. Le njwetsa nomoro fela gore le ba kae ba ka kereke. Le bararo. plus wantse wa le nna mosape plus wa toropo Oh. Loko lang mosadi yo. Loko le. Saturday to ke Saturday dana Loko lang tšhelete tse le tšhiketseng. ke le demona la Saturday o kwa ke re Eh? ke le demona Etsa ke le demona la Saturday diabolos mosadi yo ke le timona. aga ba batle le ga ga bo dudisa se ka tlotso go tlaba Ne le batla se ka hlola tla kereke. re imela ke re ha o tsebe ha o tsebe Moloko le. ga mo lokola ne re mo kentse le se kankane man Ne le mo kentse seng qanqane kae? mara ga pele ntse se ga wa di peace Moloko le. Ka tlase ne le mo kentse. seboko la lula a tšhisa sa sa batle go bala le bodae O na sa batle go robala le monna hae. a utlwa wa tšhisa ke bolokola O tšhekola 20 rand o itšhiketseng. ke ntsha ditšhotšhwane tsa ka wena O no kentse ditšhotšhwane. O no kentse ditšhotšhwane kae? bane mo emang teng Ma e mang ke teng. pitike po ke yona yo bo wena o ye ba November O ne le kentse ditšhotšhwane. Phuta. DJ tšhelete ya kereke Phuta. phuta Phuta. ga batla tso mo rapela nix o na nako e ka e sa mo rapele le wena tso tlo mo botsa ka mane hela ntse o sa mo rapele le wena ms o ka yana a bohlang ka re ngaka le thuele o ka yana a tšhela. Potlaka teng. Satane tse pedi tse satane tsa di-las ga bona ba tsamaile re batla le mathuele dingaka Le batla e be eng? e be mathuele ne re mo tlammeeneno mo botse la tse satane ka o tla tlapa ke le batle mane Moloko le. lenyalo la re le tlamme ga tla mo sotla mara re kgone mane ga ba lokolotse Tswang 1 2 3 4 5. Tswang ga le re tsile tlo 1 2 3 kuba. Tsa mo qala business. Tsa mo e hodisa. Na le business.
You must start a business. Modimo ka ke rapella Diana le business ya. Get out! Molokole. Ke batla be le business. No tlolang ke le na hai. A tsebo etsa challenge. Le ntsa? Le kwetse? Oh, Diana na kwa le business mos. Una etsa? Ke dijelello le dikuku. No ke sa rekisa dikuku. Ona rekisa dijelello. O di tlwele le yentseng? Le kwetse jwang business ya? O ile etsa? A le rekisetsa. Le bakae? Le teng ka kereke. Le bakae? O ile mo sebetsa ka 200. Wa etsang 200 yo? Ha? Ka tla mamela o re File voroso. o mo file vorso. Then o mo rekisitse vorso. And then o bo mo fa 200. O betsa? Ebe kena ka ga tšhelete ya hae ya ntho ya Diana. 200 ane sebeditse. O nkile 200 200 ya hae a e fa Diana, Diana mo fa voroso. 200 e be kena ka ga tšhelete e Diana a nang le yona. e kopana le tšhelete ya Diana. Then be le isa kae tšhelete eo? 200 yo ne le entse gore e etse e kwetse business ya hae a sa rekisa. Jwale 200 eno no ise kae? Ke bolela gore no e sebeditse kae? O no ise ngakeng kapa ko wena iketseditse? Iketseditse o e entseng 200 yo? O etsa? O bile le ona e tshetse ka moriana. O itsetse moriana 200 yo? Lokola Diana. Lokola a kgutlele business ya hae. Molokole. Le bakae ka palo? Wena kwa na sebeditseng tšhelete ya hae. Le batla etsa? Le batla mo frustrate a tsamaye. Molokole. Tswang. Le mo fa tšhelete tsa hae. Mo fe? O rata bohlale. Molokole. Tswang. 1, 2, 3 kuba. Diana. How to let business? Because no rekisa dintho tse ngata. O na le motho mmoneng. Kwa kereke mo. O teng ngwana jwang? O teng mara. Ha? Mike. O teng ka ra kereke. Ntate Moruti le Phuthego ke kopa fela re nke testimony, and I'm doing this especially for the followers tsa TikTok because ba re cancer e ka se fole ka hara kereke. Mama last week o tlile a na le lamp, and then this week Ntate Moruti mo rapeletse re bone. Now to show that she is telling the truth, here is the proof ya hore o ntsa tsamaya chemo, and then o na le date ya the next chemo, o na le date ena a ifilo hore o ilo kgaolwa letsele, and then limo ke it's a referral letter ya chemo and removal ya letsele. Now no tjena na mama o ntsa ipepeta ebile Ntate Moruti o pepeta matswele a le mabedi ha sa hopola hore le ne le na le lampo ke lefe le ne le sna Lampo e fedile no. O ne itse setse le nyane mo.
e setse bikiha Ntate Moruti, fedile ha ke utlwe lampo mona. batho bana ba re cancer eno phekole bopaki ke bona last week batho bana ba criticize ba re cancer ha e fole ke tsena o no ya chemo o no attenda o no at ke di date tsa teng Ke tse di-date tsa di-chemo tsena. Tse? Ntate Moruti. Tse. Di-date tsa di-chemo. The next one ke di-17 tsa kgwedi ya bo 6. Surgery date ke ena di-20 tsa kgwedi ya bo 11. o no tlo etsa surgery ya letswele Tlo kgaola letswele o no tlo kgaola letswele ka ka no. ka di 17 ngotse Ka di-20 tsa kgwedi ya bo 11. Surgery date 2011. Mona ke lengolo le ya ka sepatala ha ke ya ka. ke lengolo la o ya sepatala le Wa bona ka di-19 di kae? Ka di-19 ke lo buka bed. Ka di-20 ke lo kgaola letswele. cancer gone Mokhathal, once you feel tired, o khathetse. Dena re o mbone motho eno teng. Batho ba kere ke ba sebete because when o rapella motho ha go rapella o tlo bona batho kaofela ba o loyang batho ba kere ke ba sebete ye ene ke ba fa monyetla hape o repente ke tla batho ba ka la o plan kile ka leleka batho mo ke tla ka tsatsi le leng ono roke tlawa re na le mekgathala e re losisang dintho nako ka e tsamaile ne ke batla tlo sheba mokgathala wa Jesu yena o etsaetseng ka ona le tle le bone morena Jesu o etseng a na kgathetse ke mang hape a ntseng a ranang dintho tsa ya kgathetseng o rana business ya o sokodisa ba ebile o kgathetse nyane phamisa letso ntse ke di etsa dikuku ke a di rekisa o ntso ka mora tshebeletso ya mobu ke ile ka fumana fereko ka jareteng tshebeletso ya mobu ya lase e ne tsamaya stara gabesa ga yaka ba sa tlhola ba go na le ngwana ang rekisetsang tsona sekolong le nneng wa ya le nneng wa lofa ka mora tshebeletso ya mobu a thola fereko ka jareteng and then a qetile ke nagana ne le yone e etsang dintho tsa ka di bestaraga ka Jwale- moo ba tlanyana ke nagana ba tlo khutla phamisa matsogo modimo wa ka ke lokolla business ya le a tsamaya le tlo tsamaya kere le a tsamaya le molokolotse ga ke utlwe le reng le molokolotse wa e lefatsa business yae wa e lefatsa business yae o na le pelo e telele ya go rekisa motho ena o na le pelo e telele ya go rekisa tsa hae di a rekiwa so le entseng business ya gore dintho tsa di seke tsa rekua re dirisetse dintho gate ne le tshetse dintho keteng ga sa mobuo a fitlha ga sa mobu ga qeta ga sa mobu ga e tsalang ke teng ka bona fereko ena e tla phama eo fereko ne le etsang ka fereko ne le etsang ka fereko ya o fasa tsona dintho tsa hae le fatsa ka fereko ene e teng ho yena ka o e beile o ihlometse ka moo o na entse le inya ya mosadi o re baahisane ba le baisang tswa molokolle tswa le a tsamaya le ba kae Re tsile re aisa. tswang Re tsile tate. le seke la hlola le thiba business yae kgobae mama o bone batho ba kae ke baahisane ba ka ba bangata tate baahisane Yo, fereko e kae ho theteng e teng e kae ne ke re ke tla le yona lase ka mora moo tshebeletso beke e latelang ntse ke e sia o e tshela ka oli e rete okay yo a ko re ya leba morena Jesu ema ka maoto tlokwa before ema ka maoto tlokwa
wena ke ntho eo sokodisang Oh, ntate moruti ke yona besa ga ena ya go hirisa tšhelete ebile ke e beile on hold. business ya hao ya ho sokodisa Ebile ke e beile on hold ntate moruti. o e beile on hold o e tlohelletse Not necessarily ke e kwetse but ke e beela on hold because ke bone di-demands yaanong di phahame for nna ka tlong. So ga ke tsebe ke bona 100 ranta e kgaotsweng dikhoneng ga ke tsebe ke bona 100 ranta e kgaotsweng dikhoneng and ga ke tsebe wa e kgaotse dikhoneng phamisa matshwao le etsitse ka 100 ranta eo le entseng le entseng wa le sebedisa tšhelete ya hae wa le sebedisa tšhelete ya hae le tlo o etsa o na phela jwang phela hantle sa sokole. o na sa sokole Nna neela yang. so le kwetse jwang tšhelete tsa hae Re qadile ka go batho ba mo sokodisa. le ntse gore batho ba mo sokodise be le etsang be le etsang ke le botsela go petela Batho ba mo sokodisitse. a re o beile business ya on hold mo lokolle le tlo tsamaya le a tsamaya ka ba tsamaya ga ke utlwe le re le a tsamaya le ba kae le ba kae le ba kae o mongwe he yana o batla wena o rekota motho o mo le mo ga re sebetse jale ke nna o jetsang go rekota mo le ba kae ho yana o batla mosading yo a batla tswele pele ka no mmengwe ke ba mosadi last week bana ba bua le nna o tlile lwane ke uso gago bothata ba ke o gana le ntho ya ratang mo ja ka mpeng o na le ntho e ratang mo ja ka mpeng no before service o na re le ka ntle a re e qadile peni eo peni eo ka nona qala o tla last week le mo kentseng ka mpeng le mo kentseng ka mpeng ke yana rongwa divorce le mo kentseng ka mpeng metsi le mo kentse metsi bosiu le wa kentse jwang wa nwa and then ga o polankile ka le ruta gore ga o nwa metsi wa kwaele le ga o polankile ka le ruta so o rata o nwa metsi bosiu wa bona o jale di-ice bosiu le ga o bata wa nwa motho metsi so le mo kentse metsi ka mpeng o le kentse meriana ka metsing ao and then a nwe metsi sebetsana le popelo ya hae le etsang ka popelong ya hae ga re na bona bana ba hae hana bana nix hana bana o na le nako e ka enyetswe na le 14 years ga o so be le bana nix so le entseng ka bana ba hae re ba bolaile le ba bolaya jwang ka penti ya hae kgubedu le yena le nkile penti ya e kgobedu mo rekote le nkile penti ya e kgobedu ka festela le nkile ka festere la isa kae solo dithabeng la fihla la etsa ka thabo e tala penti eo le fetse ka thapo e tala le moriana o ra ska ba le bana ga na ba bona ga o tlo ba le bana ne ga tlo ba bona so ke empa ya e le kgolo tje ke metsi le moriana le inyana ke mme wa monna wa divorce ka nongso o kentse divorce early January jalo wa le batla divorce ga ke mmatle haka ke na le ngwetsi yaka yo e batlang mo lokolle fa ntho e ka mpeng yae
Mokintse seqetho. Mokintse seqetho. Kae? Hana rato. Hana rato. Hana rato. O tla dula le tje. Hana rato. Le tjhelete ya ke nkile. O itse kae tjhelete? Ke nkile. Wa itse kae? Hana bona etsang ka yona. O itse kae tjhelete? Seholong ke sebetsa ka seholo mokgwa ka nna. O sebetsa ka seholo? O utlwile re ntse ke etsa? O hanne ke re ke a sephiri ngwanana enwa. Ha ke mmatle. O ne batla ke ne ke re ke a sephiri? Jwale baneng lenyalo la ile fela? Ha ke mmatle haka. O entseng lenyalo lena? Ke entse monna ya moshape ha monna fela moshape. A monyonye. A monyonye. Hape o entseng? Ke tshetse moriana hae moo. Okay. Hae. Mama, ntsha ntho e nngwe le nngwe mosadinya. Ntsha seqetho sa hao le ka mpeng ya hae. O lokolle bana ba hae. Penti ya e beile seholong. Masale a o ne wa kentse? Wa kentse? Wa kentse? Ke tshetse moriana. Ho raetseng? Ka masale, o sentse masale ya meriana? Lokolle. Ke batla mpa ena e nyamele. Ntsha moriana hao. Lokola ntho e nngwe le nngwe. Lata dipenti tsa dintho tse di beileng seholong. O no nkile dipenti fela wa di beha moo? Le veste e tshweu. Le veste e tshweu. Le eng hape? Le tight e ntsho. Tsa hae? Le sebetsang ka diholo? Le etsang ka diholo? Re kwala ntho tsa batho. Ka diholo? Seholo se na le matla. Se a kwala. Seholo se na le matla se a kwala? That is why le isang dintho tsa batho moo? Le etsa se na le matla o etsang seholo? Seholo se na le matla o kwala dintho. Re kwala dintho ka hara sona ka moo. Ha le tjheketse le di kentse ka moo ho tlo le moriana re kwala fela ra bua. La le sa tshele moriana le tshela le kenya dintho seholong fela be le bua o tlo etsa. Ntho e nngwe le nngwe e tla etsa le re batlang. Okay, understand. Ha seholo se kwaleha. Ka mantswe a mang se kwaetse everything ya hao. Le qetile molokole? O ntse a rata monna hae? Jwale ke tla ba kgutlisetsa jwang batho ba Modimo? Le qetile le a tsamaya? 1, 2, 3. Le ba lokoletse? Bye. Ausi. Ntshebe. Le kae? Ema ka maoto. O bone batho ba ka ntse go rapela? A le mo. Wa mo tseba? Le a utlwana wena le? Ba re ba o tshelletse moriana ka hara metsi, o nwa metsi bosiu le di-ice. Ke a rata metsi. Wa kwaela metsi a kopa wa beha o sa o kwaela? Ke se ke a kwaela ka mora ntate moruti wa ka mpolella gore ke sa ka beha metsi moo. A le jwalo. Mphe metsi. Mpa ena ha o ne se kana? Ba ikentse moriana. Modimo ka ke rapela metsi ana o lo tshetsa hangata. Ha qeta o nwa metsi ana ka oli ena. Mme a lokolohe ka lebitso la Jesu. God bless you. O lo tshetsa hangata. Qetile le ntse re qetile tsena mahlong hae. Listen sis. Kuba. 1, 2, 3. So why le bangata tje guys? Ba a shara. Modimo bless us ka ba mo kwatela motho wa utlwa. Ba etsang dintho business kana ke lebetse. Jwala ma. But you must find something you ka e etsang wa utlwa. Ntate Modimo o thuse.
etse ntho engwe o ka e etsang ntle le ya o nwesa batho jwala ntho ya o nwesa batho jwala wa tshonisa ya o nwesa jwala bontate ba bangata ba destroy maphelo a bona ka le di-family tsa bona o se ka ba phate ya ntho tseo phamisa matsoho tswang le tlo moloko lakre le tlo tsamaya le a tsamaya a ke utlwe buela modimo le a tsamaya le bakae le bangata phamisa matsoho o ema ka maoto a gago e re morena Jesu le letsatsi lena ke pholositswe ke dumela ka pelo ya ka ke bua ka molomo wa ka gore Jesu ke morena le gore o shwele o re nna ke be le bophelo bo sa feleng ke ananela boteng ba hao morena Jesu ke kopa o ntshwarele dibe tsa ka tsohle o hlakole magopo a ka gobane o tloa tsatsi lena ke pholositswe e re lona ba rometseng mokgathala ho nna ba nyahamisang le butswela moya o mokgathala le causa distraction gore ke nyahame ke lose focus le nkela disangomeng le nna ke tlile sangomeng yaka e le moprofeta wa ka nako ya lona e fedile moruti November le nke ntho nngwe le nngwe ya lona le tsamaye ba o fatsitse ke di kgaola thapo tse ba o fatse ka tsona ba o tshwere ka dithapo tsa sego ka dithapo ba o tshwere ka di kgaola ka di kgaola ba fatsitse kelello ya hao gore se ka nagana ke kgaola dithapo tse kelellong ya hao in Jesus name ba o fatsa ka dithapo maotong ka di kgaola maotong ka di kgaola modimo wa ka ba fasitswe maotong ka dithapo ka di kgaola ke nna yone ke tla maotong a hao ke kgaola dithapo tse o tshwereng ke di kgaola ka lebitso la Jesu ke di kgaola hloohong ya hao ke kgaola dithapo bana ba hao ba fasitsweng famili tsa hao tse fasitsweng ke maloko ya ba fasitsweng sekolong gore ba seka ba sebetsa hantle ke o lokolla utlwa a sa re tshwara batho sa dibril so ba kentswe dintho maotong room ba kentswe dintho ka rapopelo ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta ke hlaba ka lerumo ke hlaba dintho tse ka rampa ya hao ka di hlaba dintho tse ka mpeng ya hao ka di hlaba maotong a hao ka lebitso la Jesu utlwa a sa re thusa batho
phamisa batho. E re utlwa hloohong ya ka ho fihlela bahatong ba maoto wa ka ke lokolwa ka lebitso la Jesu. Le letswai le lengata le lengata letswai le lengata letswai le lengata modimo wa ka ke rapella letswai lena ke le sebedisa jwalo ka lejwe la Dafita ha lwana le Goliata phamisa matsoho Jesus modimo wa ka ke ba lokolla ka lebitso la Jesu ke ba lokolla ka lebitso la Jesu. Get out! What's up? Get out! Out! What's up? Get out! Asara fara batho. What's up? Vai sempre. Modimo wa ka ke ba lokolla ka lebitso la Jesu. Out! Asara! Modimo wa ka ke ba lokolla ka lebitso la Jesu. Ka lebitso la Jesu. My God. Espera la Jesu lokolle. Moya omo. Hauzo. Come on. Out. Jesus' name. Come on. Jesus. Moya omundu omu galitwa ilena comment c'est bête erutwa hloohong ho fihlela ka tlasa maoto a ka. a sa batla ho sebetsa mahao le tsamaile le tswile ne le ba kae tswang one are le tswile ka tsamaya le a tsamaya le ba kae le bangata le a tsamaya ba tsamaya le a tsamaya tswang le a mo lokolla Ngandi totalun 1 mutlwel 2 tswang 3 4 5 6 dinge le yana le beile dintho tsa seholo le petile le amlokolla
Kubai. 1, 2, 3. Bye-bye. Amen. I'll see. Nchebe. Wa Robert Fat. Wa Robert Fat. Ubano to pamso to. Sala wa pala kana litele atama. Leta mai lagre. Limulugulus. Kaufe. Bye-bye. Litotama. Leatama. 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 I see right, please. Why this side is far come mind? Litotama. Leatama kapatama. Leatama. Litom lugul. Lem lugul kapal lugul. Lem lugul. Libagai. Libagai. We won. Ubatang uhen. Ubatang uhen. One suguris. We tell bagai. We won. Umuna kapamusad. Umuna. Ubatang uhen. Batang pilabai. Umiensen kapi. Umiensen kapi. Kirna umiensen kapi. Aumesanis. Kelo waya ruile kapi. Waya ruile. Lem lugula kapap lugul. U inyai. Watama kapatama. Mulugul. What's the better? Kubai. Amen. Promise. Abu Dwak. Ubono talking to Rapel. Ubono talking. Ndate. Abut. Nchebe. Ubono talking to Rapel. Leatama. Little atama gre. Leatama. Litama. Agut le re. Litama le kapal tama. Limulugulos. Watama. Kubai. Jesus name. Ndate nchebe. Ukala utla tazinde. Abuti. Ukala utla. Kila kia bulu ki khudi fika ki ka me. Wila ta ka me. Unukala utla. Utlile hangwe ka me. Unukala utla tazinde. Una le buthata mmeleng kapa butineng ba hao. Ke na bothata mmeleng. Butineng ba hao etsa private yang. Can I pay you? So, Lingil, Kubai. Litamai, Kubai. Ubano talking to Rapel. You are. What must you? Go to the Rapel and that. I get to be a member to somebody. Look at Litamai. Kubai. Buanem. Kwala motho. No, una triste me wa highway cancer last week. O mo rapeletse me wa etsa khono ya toilet. No tso lokula ngwana. O no tso re ale sontso bua ka yona ka mo. Ke nthetsahala ka bophelo ba. Jolo o gore November wa tsonteng. O nteng ho etsa khoblele because ngwana o na le focus man. O na le focus jolo a yes square. Ke me na sa tsebotsa ma. Okay. Kwena. Kwena monna hai.
Jerusalema. Yo, ntate moradi wa o qala ke moradi wa hao yo. Ke rona bana ba kentse monna mme wa hae cancer. Ya se November ene le ngwana ko boleletse ko jese. Ngwana no ke o gata mme wa hae ka pelo. Guys, bana ba shebeletse service last week. La mo hopola mmeane a neng a dutse ka lekeketse a sa kgone ho ya toilet e le hore ka morao le sobala ka morao le kwaleile. Di doctor di re ke cancer. Be ke mo nwesa metsi be ke rutlo ya toilet. Ke moradi wa hae. Ba bang ne le sa dumele le hanno re cancer ya fola ke ano fodile re bone bopaki ba di doctor ba o tshwantse ana tshwantse bo le gaola letswele meane jwale moradi o ena ke moradi wa meane a neng a sa tsebo tsamaya a dutse ka lekeke o no etsa etseng ka meane last week ntsha chepisi seleke ke a o kopa ma. Okay, ntate moruti mme o fihlile hoseng a tsamaya le moradi wa hae le ntate. Ya na ntate tlokwa a kintsweng ka monyako wane a beilo hodima stool. Then ha ke tsamaya ke lo bona a re mele ntate tlohle ntate wa ka ona tsamaya le ntate ke ntate a tlileng ho nna a re o kopa o tlo rapella molekane wa hae. Then be ke tsamaya a njwetsa gore molekane wa hae ha kgone ho dula ha kgone le ho robala ka le side ke tsela a peinelwang ka yona. Ha ke fihla koloi ntate moruti condition e mme a na le ho yona ke be ke tshaba hore ke re a kene ka hara kereke. Ke nnete ntate ha ke mo bona ha ke nnete ha ke mo bona ka ba ka botsa ntate hore o ntse a phela Mike ho latella tsela ye ana kula ka yona. Then ntate ba re eya mme o ntse a phela be ke mo kopa ntate ke o no mo botsa hore o ntse a phela ke condition e mme a na le ho yona o na sa bui a thotse fela ka koloi be ke tshaba hore a kene ka hara kereke o na le moradi wa hae ke be ke ba kopa ntate moruti ke re ke kopa le dule le mama ka hara koloi because a ke nna ke shebile boemo ba mme so that if anything e ka etsala at least a bantsa le ka koloi e se ke ya tlo tshosa batho ka hara kereke be ke re letla mo kenya ka hara tshebeletso nako ntate moruti a rapellang batho ntate ke yona nako o ntse o rapella batho ntate moruti o qeta o rapella mme wa cancer be ke matha ke yona ntate ke re ke kopa le mokenye now ke mone o tlile late ka nako ntse ke rapella batho ya ntate moruti koloi ya be e pota e tlo pheka mone a be atla. Now ha ke o bo mo rapela ntate moruti a lokolla e le hore baloi ba bua hore ba mo tshwarisitse cancer bothata ba mme e ne le hore ona sa yi toilet ona a sa etse number 1 a sa etse number 2 for selemo kaofela le nama ona sa tshitsi ana sa tshitsi ntate mo na sa ruti a ho ha le toilet ona sa ntse toilet na sa na ka thatha ntate for selemo for na go telele and then ntate moruti ya pele e bile mohlolo ha o qeta o rapella mme ke hore ke ha a ikutlwa hore ha dula hantle stulong o ile ba itukisa a dula hantle batho ba ne ba shebile o ile itukisa ntate moruti a phuta dikobo tsa hae a ikapesa hantle motho ana sa kgone le ho tshwara skipa sa hana sa kgone ho etsa next for the whole service mme o na dutse mane ke a hopola and ntwe makatsang kore o na bua bila bua sense motho ke tshabileng hore a kene ka hara tshebeletso ho latella boemo bona le ho bona ngwana hae hatla a tlo molata a re mama ha ka re wa itsamaisa tjena ntate ke o ke pa ana ke nnete tate mo ke tsa sinela ka ke moradi ya ka ena a ke straight mme a ka dule hae moradi ke hata ke le ena re ba bedi ke ena moradi wa hao yo tsala le batla moradi wa ile na baloi ena le matla ene wena November ko ile sa le mo ruta for a sebedise tumelo e mangang ntho ya haetse mmaintlo ka tumelo e mangang no tjolo mo etsetsa a le se batla mkenyetsa disedi mosadi o a hetse mme wa hae ntlo yehle November jole no tswa November tswa balokole le tswai balokole kondate o batla di tshisa o bana nga rata bana ba isimba hae mara ntate o le yena man just Molokole ai o fedile ka ngwana ne re ra mo taisa lo mo taisa ntwe a o na shebella everyday TikTok tswang le ntsinyetsa nako le bakae Jesus name le tsamai
Ba lokolle. Ke mo lokollotse. Le mma e mo lokolle. Ke mo lokollotse. Le dintshitse ko ba. Amen. Le kae? Re tsene kae papa? O bana o ntse re ke sile ke a sokodisa ke a tella. Nna ntate moruti. O ntse re ke sile. A se ke isa ke hopole ko jwetsa jwalo. Ka nnete o bone batho ba ka ntse go rapella. A le mong. Ke eng ya lona? O dula haufinyana le rona haholo. O qala o tla tsatsing le. A ne ntse ke tla ntate moruti gale kwana mare ne ke dula ke sa bua le letswalo le fana ga ke ne ke jwetsa ntate wa ke ke batla o ya kerekeng ke batla lo nka mohlolo wa mme wa ka mare ya ba letswalo la mpitsa a ba re hona ke tlo tsamaya le wena ka lona letswalo leo. God bless you. Jesus. Le tlo tsamaya mo tlwelele guys le mo tlwella pele motho ke tla le jwetsa ke re mo tshwareng le tlo mo tlwella ke le a tsamaya ka ba tsamaya le mo thibela ska thetheya fela le tlo tsamaya le ba kae le batlang go ntato le batlang go yena mo tshwara le batlang go yena le batlang go ntato ke rena le batlang go yena le batlang go yena le batlang go yena ha le batle next le am lokola ka ba le mlokola so le ne le batlang ka go yena le batlang ka go yena le jealous o etsa ntato le ba kae ka palo ka go yena so le entse bophelong bae le mo tshwere le tlo mo lokolla le mo lokola ka ba le mo lokolla ke re botsala go tlatela mo lokola ka ba le mo lokolla le ntloela mpelo le tlo mo lokolla ntsha ntho tsa lona ntsha ditho tsa lona hohle mo lokolle ka private le mientse ka private le mientse ka private nyai le mo tshwarisa moruto gafetsa le mo kentse a be soka kae mosading wa hae mo lokolle tswang 1 2 3 4 5 6 7 kubai Jesus name bye bye le tsamaye bye bye a le so tsamaye kubai amen Ndate o qala o tla ha o qale o bone batho ka ntse go rapela ba ba kae ba bangata ba ba tseba ho no etsa lang ka wena o tshwara ke ha o no dula ke ntsha metsi gafetsa hangata o no dula o ntsha metsi then private town is a eme handle o no sokodisa o nyetse mphe metsi ka speed guys ke batla kwala ke reke hlong ntate moruti ke tla ka bopaki ba sdotla kereke le ntate moruti ausi ya kereke wa mme wane o ke qeta ho bua ka yena ana sa ye toilet ana sa ntse ha ya ana motho sa ye toilet le hopola na kwa le ile ka morao wa e hlalose o na kwa leile ka morao a sa khone ho etsa number 1 kapa number 2 for selemo kaofela ene tshwanetse hore a khone ho release a ye sepetlele now ona tshwantsa ye sepetlele mama hore a khone ho ntsha ka morao yena tla ya sepetlele ba fitla ba mo fa meriana eo gona bana ba itsere mo rekele bo Epsom salt re bo castor oil for a khone ya toilet mara no khone ho etsa hala la re mo file tsona a nke bo 2 days ya soka ha a khone ho ithusa ho ha mara bana gauseng o itsa ke mmotsa hona o so o tswa a ba re e bile o khonne ne re so mo Phoenix wa itswela sure ntate moruti ne ke tlo paka yo ka hore ka mora selemo
mme o kgone ho ya toilete a sa thuswe ke any medication. O nwele metsi last week a rapelletsweng ke ntate Moruti. Tsatsing lenana a kgona ho ikisa toilet. E fetisisa ntate Moruti, motho ana sa robetse hodima bete a sa yetse niks. Tsatsing lenana o kgona ho ema ka tlung a tsamaye a bue le bona a dule le bona ka kitchening a qoqe le bona. Ma ona sa kgone ho tsamaya ka tlung. Next ntate Moruti o na sa dula le. Ah, bazana Jesu Kriste ke morao. Nchubele seholo seo. Se thube se be fine. Ba bisa ba fodise man guys. Ha o se wa ka buti o se otlola matraso. Fodisa batho ke qetelo rapela batho re se bo kwala guys. Ingululeko Ujeu Kofawami Uzozimobela Tate Ke kopa rapela metsiana Modimo ka ke rapela metsiana ema ka maoto Moyo halang tate na qeta ho nwa metsiana ile ba vurpa ka tlung Phamisa matsono nwa metsiana tate Modimo ka ke molokola ka lebitso la Jesu Let's make Kubai. Jesus' name. Let's make. Let's make. Ask Kalan Sugudis. Le batang where? Le batang? Eh? Le Muloili. Le Miense. Ask him Matatin. When I go, I say Matatin. 6 months. When I 6 months, I say Matatin. What's a man? Umucha, Palot. What's a man? Limang. What's a man? When I problem, I say Piroto. When I who you to Rotasa Matati. So the Mugati John Raska Matati. Liantella. Le Mugati John Raska Matati. Yo, Nalantella. It's all going on. I came up. Lebagai. Lebagai. We won. Why we put Matate? Why we put Matati? Why we put Matata? Lilia Lanka Pintiai. Laisaka. Lisa Suhulun Leon. Yam local. And some chili can think or ask him at that. Insane. So Lucena se fell at the school. Sit you went at Caspit. Quata. Kibatay matating one of Nini. Kibata no. Kibata matating no. No. Leads it into one. Kuba. Nana. Ubano talking to Rapper. Baba. Someone so I go to ring. Baba. Woman Siba. How much? Didn't that take up a gimme? But on one. What's up? Sarah Salam. Them. Okay, Matating out. Mutimoka Rapper. I am Matati. Marana just a pilic again at you, one no Santa Villa Matati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Metian. Parmesan. You are free. Liba guy. Ubatang here. Give me one. Ask Alan Jets. Libatang here. Give us a winner competition. Ask a Buella competition. Ask a winner, 27. Una competition. Oh, your competition in one Akayomola book. No, your competition in one buga. Tell about Tasca a winner.
ke mme wa ngwana wa yang competitioneng le O mo kentse? a ke re ne re ka sa pele comfort ntho ya hae ya letsoho ka mo sebetsa ka Tswa. Tsamaya. O fele kelelo ya hae Khubai. 1 2 3. Hausi baby ema ka maoto. O ya competition yang. ya bukrite Kae? ya bukrite O bone batho ba ka ntse go rapela. eiwa Wa mo tseo? e ke mme wa ngwana ke yang competition Mpe o le ane nyane ka e botlolong e nyane. Tse nyane ba motsalefa. O lo sebetsa, you are going to win. Ska ba mind. Ke go bona kereketso tshwara Olia. Ka bona kereketso ska ba wa re. Le tsama. Le tsama. Le tswe. Khubai. 1 2 3. Phamisa matso. You are free. Le molokolosi. Le tsama. Le bakae. Le bakae. Le lokolosi le monna wa hae. Tswang. Khubai, molokole. Dia sama ka ba sama molokole solanka molokole le bakae Wena wa mfirikanya wa tseba ke entse wa mfirikanya motho nena ke ise o mphe yena o nkgesolele bonyane wa hana wa bona no je tswa ke mo fahlile o mo fahlile jwa ke mo fahlile ka mahlo sheba mahlo hae o ra a etsema mpona ke nana hore ha mpone ka tumpone bosigo tswere mo mo kentse mahlo ke theletse ke o jese ka kita mafatla ka dithapo tsa sego mama o na le bothata ba mahlo o ka moradi wa mistress potla ka hlengwana ka mama o sa na le bothata ba mahlo antsa le hona mo o tlo fitla kgalemo Okay, ntate moruti, mami ene o na le o rwala dibrelene so ke maobane ha tswa ba go bona leihlo ka re le na le madi ebile a nana ke high blood maybe a ntse ke ma ya dutse motšhining ke ma ya dutse motšhining ke tla ke bona o dutse motho a nang le stress motšhining. This is for the last time mpho be batho ba dutse motšhining mane ba dom. Molokole or mama o lile ka mahlo maobane o etsetseng maobane ha tsoa itse o na tlhapa ntho meno a itsheba spilling leihlo ka e lena le ntho e ka reng madi a banana for ke BP maybe le go godimo le mo fahlile ntshang le maoto molokole le molokole ntshang le engwe lengwe ba hlo mmeleng ntshang ka speed ntshang le kotile le a tsamaya dintho tsa hae beke fetile sonta o ile wa bua wena ka mona kere wa ruta lentswe ha ka to ba ruta lentswe mosadi yona ha tloa mona sonta ka jetsa ngwana wa haena a re ngwana ka loto la hao le tlo ba teng tšhelete ne setse morao yana le tlo ba teng tate mo botina re fedise mosadi monna hae mosebetsi na sa hlola a sebetsa for ntho tla etsang 2 weeks a dutse hae mosadi yona a ba bua bosibong bo ba lla bone baba o founetswe tšhelete di lokile a founelwa molokole tsamaya ha ke batla utlwa ditori tsa lona le a tsamaya everything le lokolose Khubai bye bye phamisa matso baloi ba batla re fa bopaki mara re se bohloki ke re a leboa le kotile ke batla o latela dikausu tsa hae le batletsa re late dikausu tsa hae le beile di kausa e kae re di kentse solo re kile konopo la o ka mamamelana jwale o di konopo hampe maotong wa opelwa ha ke re mama o na le ntho tsa ka reng dikonopo mistress a ko tletleng bana towe ke tlo tenea lona ke tlo tenea Moruti o na le tsone tse black so ona ntse re di a opa ebile maoto e ka re shape e tšhintšhilenyana maoto mo o na le tsone ntate o na le ntho tsa ka reng dikonopo tse blackenyana so di black le me entse maoto le re lenkile
ntho tsa dikausa be le di sa kae re nkile dikausu tsa ke tse ke tse bona mosadi o na le ntho tse ka reng dikonopo kare bo le nkile dikausa tsa be le di sa kae re di nkile re ka konopo le ko pispala re di tlamela re di sa mo le solo a hlole ko tsama monena ya tsebe motinela mo le kole yang so lo lo ko la tsetsen le ya ka speed ilang ka speed nsang le mautung hai nsang dikonopo tse di ke tseng re tsebile fela go tlwetsa yona mofafara ga o qalela fela ka solo le tsebile re tsebile ga ba ntse re mo dudisitse re metsa be busy sa le re utlwile mo le kole le ntsinyetsa nako satana refe re tla go keta ka mosading a le tlo qeta le tsamaile ke batla maoto ya fohle a fodile kuba a ke batle le bua no wa ke sa batla le bua le fatse popela le kentse yo le ntloela hampe lo lona lana ke sebetsana le lona every day le bapala ka nna lona le bapala ka nna phutang dintho tsa lona diphuteng ka sepete ga mmors phutang molokole Bukatin, lihat sama. So 1, 2, 3. Lihat sama. Kirna lihat sama kebal sama. Lihat sama. Ali sama. Ali sama. Lebagai. Lebatam sadiyo. Divorce. Lebata divorce. Yes. A divorce ma. Fucking man. Ayete. Manaway man. Lebata divorce. Leba yense ngor ba divorce. Abasa divorce man. Mar. Divorce. Wa lebata ba divorce. Lebagai. Mozonia. O tsamaya ma mosadi o tsamaya ma ke monna wa hao ke mosadi wa tlokwa ha lela ka tsa ho tse mo bana ba ha ke bine le pina ka tsele le tsaitseng di binwa ka teng ntate ke mosadi wa hao le ya divorce ke ntho ba lo ba batla yetsana le ya lwana le ya lwana ka tlong ka botsholo ka strike no wena ga betsa o kila o jotsa gore batla o divorce khale kwana ga divorce khale ke so maybe 15 years back lana le divorce re nyalana be ke munyala ha butle pele le la divorce be le nyalana hape ma jwale le alwana hape ke ma ke strike phela ka tlung ga betsa go tsala wa le batla ba divorce hape kgetla bobedi wa le batla ba divorce hape kgetla bobedi
wa le batla ba divorce kgetla la bobedi ha le ba batle ha le na banna so mosadi o le mo kentse ke lolla motlel a etseng ba le bora so le ba o le ba divorce le le ba divorce jwale le batla ba divorce hape reng mosadi wa o ile a latlhelwa ke reng ya pele le ya bobedi le ya boraro re latlhile jala le di isa ka direng tsa bona le di isa kae Ons vader bergen toe. Dat blijft daar met die bergen. Jala le batla. Hij is destroy. Maar na fokker. Resita sub kitchen ya bona. Resita de koloise. Fokker. Alat fokker. En train November. Train. Als train wat hij fucking kind in die tronk het gehaald. Hoe is het zo wat hij kan tronk? Wense. Hoe moet ze doen? Ke montse kae tronko ke mang a le tronko mora wa rona kgale kwa o kile ba le mathata then about o motho ka tronko be ke mo rapella be ke montsha tronko yo Give me stress. And I'm a trainer. Go for 6. ntate gale le tsamaya kere ke yaka kgale re tsamaya mone tate jalo wa le tlweletse ntate motho ba le ba re ntsha ka ba re gaetsa ile ga tswa fela mo ga dula ntlong la bona mogathela o ntate a re ba ile ba tswa kerekeng fela ke ba ithulela ba sa tlhole ba tla kerekeng ene ba loi ba re kentse ngwana bona tronko gape ke rapeletse moradi wa bona e be mistress a tlhole ke nnete moradi wa rona o na le o mongwe wa uno ditlana tsa maditlase wena mono moradi wo una tsa maditlase wena mono moradi o le mistress khale kwa be le tlwelle ya ba ga dula fatshe ntate moruti ntate ke o qetang ho mo rapella ka nqane no a wetse fatshe ke ntsa rola mane ya ntate moruti fat alles jole ha le sana nix ntate moruti re eme fe bophelo ba bona bo emestile le kole ya sa batai ya tshukodisa le ka o fiele zele fatela khotis fatela muthi Muni November, muni la khota los magni. Fatela muthi fatela khotis ke sa stur le todinga nna ke sene bam furjele le todinga fatela khotis fatela muthi Ons vat alles. Kom maar. Bye. Mama. O bone batho ba ka ntse ko rapela. Ke bone mo straateng saka. Ek het baie mense gesien. Maar ke batho ke dulang ke ba dumedisa ke gasle sa le bone. Le strata se kamora alma antervla. Tloko feletsa o le lutsa kole ya le tshele ka ra kole ya o tla tsamaya. Mamet. Sa. Ligia. Sa ka bogotho. Wa le sa hlele le tla kereke. Ha ke tsebe ntate tsamaile fela. Lile la tsamaya fela. Be le sa hlele le tla kereke. Ha ne ntse le tla bophelo ba lena bone bo le jwa. Baie goed. Baie goed. Re fitlhile mo ka 2009 mare ne ntse le kwa. Bana ba ka ba le banyane ditlolwana tsaka. No bana le 18 years o mongwe na le 22 years. Ke ne tingila ka rapela ngwana wa le trongo. Ya. Ona ba mo tshwarisitse ba re o biti. Dan abatla ona sebetsa ko khoko. Ano hlola a tla mo wena mo. Marba lo ibantsha batho kerekeng ne. Emaka motho you are free. Sebisa matswalo na ke restore dintho tsa lona. Ke restore.
kopanya matso tsa mo phelang hantle hape tsa mo phelang hantle hape. God bless you. Selang sokodisa leloko la mama hae a le tlo nsokodisa a le tlo nsokodisa a le tlo nsokodisa lona le nsokodisa hampe lona a le tlo nsokodisa le tlo tsamaya leloko la mama hae leloko le a re mama yo batla go resigna mosebetsi moloko le a re mama yo batla go resigna fela moloko le leloko la mama hae o ena o sa operata ka dipilisi o tshwara ke mental breakdown why mama hae yena o o nwa dipilisi moshemane o nwa le dipilisi o nwa dipilisi o nwa dipilisi o nwa dipilisi ang Taking the ashwagandha or something like that. o nwa dipilisi tlo ntshwetsa ke tsa eng hle Ashwagandha. ke tsa eng Ke se etsang hore motho a be stress se tlo di nyamele fela o bala matric le me entse morano dipilisi o yena ke re nna ke mmatae re sebetsa le teachere re nka kelelo ya hae bona yena re ngola ka yona gona ke go bona yena gale ga pasa le tlo mo lekolla ke go ngwana o nena o na kry-ile basari e yang khugo ka re kwala o na kry-ile basari e yang khugo pastor a lo kena sekolo khugo re kwala ene wa tseba mos mo tlwaeleng thata go sothene o tlwaele o regela ka sothe le tlo tsamaya le yan challenge lokolang everything ya le tlo lokola everything le yang kutla lokolang ntho engwe ntshang le ntho di kentseng kelelong ya hae ntshang a se ka tlola ona dipilisi ntshang a se ka tlola ona treatment ntshang ka speed pata ntshang ntho engwe le engwe le ya tsamaya molokole lokola le mama hae 1 2 3 4 5 6 kubai Jesus name moshemane wa ka ema ka maoto o ntse o nwa dipilisi o na le stress sa matric se bile se o nwesang dipilisi ntšhebe o bone batho ba ka ntse ko rapelle ao mara mpe o le yaneng yana phamisa matsogo you are free o na le product ya kereke ke tla bona kereke e tswa ke tla o jetsa gore o etseng a ke sa batla le bue tsamaya kubai 1 2 3 amen le tsamaye kubai 1 2 3 bye bye amen le mlokolotse kubai le tsamaye ne le tsamaye 1 2 3 kubai amen le go tsetsong dipile mpe le ntloela hampe mpe le tswaye ntloela hampe ne le tlo tsamaya le a tsamaya tswang molokole ka speed molokole ka speed le tlo challenge a ke bapale le baloi go ne ke sebetsana le lona ngwaneng molokole mkhulele phumani satan le challenge ne le bapala ka nna le nana ke tlo sebetsana le baloi full time bula mntwana le tla hlola o kgutlile phutha ntho tsa lona phutha satan phutha ka speed molokole a ke bapale le baloi phutha
Satan. And so good. Let me get you too. Msang. Swang. You can challenge. Swang. You got here. 1, 2, 3. Kubai. Where's the number 1? Pamsama Chebe. Pamsama. Ko sekolong ba complaina ka ene haholo ke motho a sokodisang. Last time ne ke rekile ntho ke diteki a di chesa fela le hlwaetsa mentse A di chesa? A di chesa di lighter le hlwaya ha etsa mentse bola ha ke Ke ngwana hao? Jwale re ke ra ba bo Stefan re tlo etsa jwang mo? Jwale ke ka ba Stefan ke tlo etsa jwang? Ka taxi ka tse twiri tse o tlo etsa la. O mong fela ngwana? By two. Ke ana sokodisang fela. Ona OS and then ona le couple engwa ka tlo bitsa ka lebitso like kwa le toropo ba hlaya le ene le bana ba bone ke same age batho ba fela. Le tsama. So, ntse le kintse ngwana ngwai. Le challenge. Le mpone ntse ke etsa. Le mo kentse ngwana hae. Le mo kentse ngwana hae. Letsa? Renkile stasa. Lingile stasa. Beli setsa. File bana ba rona. Comme le gol. Le bagay. Mo fensta. Look sanke le long one. Gospit. Mo le gol. Le atama. Le logolo tse bana bae. Le ba logolo. Le tsamaile. Kubai. 1, 2, 3, 4. Bye bye. Amen. Mokobe hlenda. Modimo ka ke mo rapela ka lebitso la Jesu. Le tsamaile ne? Tswang. 1, 2. Ke batla ke lelo e beke le mofile. Le tsamaile. Kubai. Mo fe oli e nyane. Phamsa motso. O bonel. O kopa o swipe fela. Mpe oli e nyane. Ke kopa umphe oli e nyane mamjala fa kuri guys banna lona ke atene wa tso o itshele ka ra dintho tsa hlapang ka tsa a itshasang ka tsona. Ira o fe kgolonyana. Mo fe kgolonyana. Mpe oli nyane e kgolonyana. E re ke ya le ba morana Jesu e ke re ke ma. E re ba o fe oli e kgolonyana o itshase ka ra dintho a itlotse ka yona. Vandag vandaag sefapana ha lena le banna le basadi re a tshwanang ba bang ba lona mo vandaag re tlo nehela re totile be le lokisa di-plastic tsa lona ke le fe ntho e le tlo tsamayang ka tsona vandaag le etsang pele a le totile be le etsa jwang nna e se gobela e kgolo ya lona mathwasane aka mpheng tšhelete e ngata fela dipampiri e tliseng he ka pelenyana ke batla kwala kereke otherwise a le tsamaye a le tsamaye tlong ka pele nehela matsalana potlakang le tliseng tšhelete ga o ka dula fatshe ha ke tlo o fa next few fa ga o sa mphe J. Gray Fogel tlo nehele matsalana come on tsamao swipe tsamanela matsalana tlo nehele otherwise ke a postpone ke re ke ena a ke le Phoenix le nyatswa bane ke sena difaha nna ke le gobele senang difaha
tšhelete ya dipampiri la bona mekgathala e dangerous jwang bazalana yo o hopotse ka bo o bolelle seleke hlemiskate ke tle ka plan e nngwe fi o fa fa fi o etsa jwang fa ha sa fi fa agree for God kopa matso mabedi tate modimo o etsitse mohlolo o mong tjena nao o ikgethileng mohlolo o mong tjena o ikgethileng ka nnete modimo ya ntseng a etsa mehlolo mo a o etsetse he bona fi o fa mpeng tšhelete a le sampi ke kwala Facebook TikTok ya ka mpeng ke bala go fitlhela go 10 le tlo mpha kapa le antima 1 fokola e mongwe reng e mongwe bana lona maphuthe wa ka le hlola ke batho bana ba negative bana ba le hlola ba le emaila gore ene bana ba negative ke ba etseitse platform ya go criticize ke ba tlweletse fela a ke rata mo se nka kgaola di-comment ba sa kgone go bua ba nshebele e le dimumu ke ba createtse monyetla fela mphe mo buana hai mo bua supa mona batswalang e re morena Jesu le nna e ka nna ba dintho tsa ka di patuwe seholong e re e ka nna ba lebitso la ka le teng seholong tsatsi lena ntho e nngwe le e nngwe e neng e patuwe yaka seholong tsatsi lena ke a enka ka lebitso la Jesu ntle le sane sena le lejwe thank you Tuba e re ntho nngwe le nngwe ya ka ne le seholong katlego tsaka tšhelete tsaka e re wena seholo o kgone go nka dintho tsa batho ba tlisitse dintho tsa ka ho wena jwale wena seholo o tlo mpha ntho tsaka le tsa family yaka le tsa bana baka ntho nngwe le nngwe e neng e patuwe mosebetsi ntlo yaka koloi tsaka tse neng di patuwe seholong le nna ke a di nka tsatsi lena letswai la hlaba baloi thank you modimo ka ke rapela letswa diholo tsena diholo tsatsing lena ke a o tšhentšha